Yes, and say the so nisi toy a toy ahomachene toy pa tina ma enyomo mu ayenu kakra ayenu na so for God and country ya baba yeah do adwuma no krasen ya katua for God and country woto nka ho for God and country woto nka ho papa nasre yes ni munsam no doso se to da bi no amfa bi anye sere a enye yi wonnam ana kutuku ana kum na wo da ho na wo ni afa ni ayida wo bibia halo ahwe yi abotwa nkwa so short na wo time nyanso ye chekere ne ma so asa sembebre how bebre untwi bi mfaso na ho nto ana ho machi sofo bi ana metie wo se ade bi e ka obra bo ho a ha wasomdwe no yito twere ba bi mane nko to be good enye sa pe me se ma se wan to bi anwa o ade be na afei de o mabopuru ma yehu o na fofo obopuru ma yehu wo behunu na yare bi achew serious ne da ho wo ye wo ho hwe anya ye ensam no o pressure na no amo abodam wo se to da be utumi gina ba bi utumi kasasa but wo modam asem bi asie asem yo bi ka kira na wo kwa na wo tirem na wo tirem na bie wa no e ka sei utumi ka bia utumi ka bia me de to be good yet na se say ya na yakeka bi na wo de bi atu ho fo na wo fa bi kakra ye de afrim efise bi de ese na wo de yi omo ba ha bebre de ese na we bi de ya papa oti ye ene na oka ene wo beka obeka ni o ma ye de ekoso inti na ye de ye wa ha no nye bibia intia ama etiefo beka ya mami bi ba ha ose ni kunu oni na jai 3 years na be ma ne pensa pa na ne nioma bi ana wo ye na enye nti ma ne ye se ono na ni kunu tumi call Dubai na ye adwuma wo ho no no hu nse de na yere si ahyehya afa no o se mint na ho na ba betena Ghana na ma bebie shop ama me yere na mama na ye adwuma ye de ewom se be ya se de wa hyehye no oba no awosu o wa ka man hwa ko bi ni nema nema bi no hwa no bi asie kire nsi akire bebam enti ono de enya ade obekọ biem na o this can be shop no na afei de nioma enkoyie na ohwe bia na yere ne ye na yere so na niema ye ne hu na okoye enu a omo ba ha na se de na ansam ni si ko no enu a etiefuo ni nsam ne dọọso ye ntumi anka na se ye ma omo update ne enu a be ma ne baaye one ne papa baaye na o se 3 years ni nyina no ama 4,000 kola mienza 40 million onu anu mu asem nye obi ane kai eno kra no oba ne se odi bi aka ho na onu ase 40 million ene ne ma so ya ne ya nti na ma ne de eni bre na koso ye nkwala ne so na ne o ma ha no ne mu menu ya tena ase ne ya ka je ne se ne o ma ha wa nye nkwala no munyi nkwala ne mfirim na se ma wani nye de enkon nkwala ne ho omunyi onyi awale no ye de ya oba ne ja no oye da ya ontumi ho se o mekra mi se me mpekra mi mpebiem o nyina so ye nkokon ba ni kunu kokko ba kokko ni kunu e je no ye chepa nsa e yire tan e ju ya ye ma wo na so no ye ne ka sa fon so kra na nya so team kra eno nsem piepie mu o kanse makese afede yes ye ni nyina adwobre nkola ne nti adwobre afede edu eche no na afede sede ne kasa ne si kono na enye fe nti ye ka chere se be ma wo ye da ya umma afede fa nkura ne bra me meje wo mo na oba ne se ene ne mede ne bra mo afede se me papanyini ne nko a o papanyini ne nko afede papanyini ne nko afede wo se me nam kai me sabwa mane nka ho ontumi nti eno ye kasi se de asi aye no every month bia no o mane ma waje atum se ya odie ni nyina so ewo ne mu no e free enne no waja ne ho video na ma o freezy etiefo mo wonim se de machines de ye adwuma anka ye de
said ye see can some no said ye see ya na ogusu aye ho adwuma wa ye ho adwuma ye di nkomane kwa na tomu ye de bestumu ama na mahunu said ye see ya de call ye na ye technicians nso mo ho adaworo ma mo behwe production ho na ma be ye because ye say ya omo hwe said ye be ma ne si ba ye kakrakra ba eye nti enya ma ye de ye ama ye toaso e ba ye de atum yo ti nyame nhira mo papa nyame nhira matiefo sede na no da ye di nkomo awraba ye a wase di kro twekura ye a wo ye provision ye a wo bi beto de no osere kire nanim kura ba ma se wo mpra no e na wo bi beto de a wase wo de ensuohie si ne store na nkrofo be sabie de yeti ni ade ye ba ma ne twekura na nra ba ma ne ba fi ha sei na sede na akua ne tim ni bo adwuma na wo mutimi ka asem no esi video ne ho dance de nyina wo hono ma yegusoa eye ho adwuma yegusoa di nkomo no ekonom etomu pe ye de beto so no mo ho sade wo mo asem no ekoye a ekosi yem how bia wo na mo so no production lines no eda TV no so na Facebook no so ya bomode na frɛ na producers enye so na enra ye ne ya maame atwe nkomo hye nkomo twetwe bi ase a obebo Mr. Afo charge nya charge ketwa ewo fie ha se mensam apiepie mo no ho behia pa Mr. Afo eye sanka fiada ena obeba na so hwe sede nsam ni sikwa na ne Mr. Afo ewo fie mame akua ankoa akwa babiem ya oba keka ho mame ensuo na to awowom na so keka ho anaso hu wura wa melo me muai kra o muai kra okay ti mama ni dati hoyi ada wonti me hwe nanim me de ne me hwe nanim ade na mpe no minua oh nanim hwe ni nanim hwe ni nanim a wo hwe nanim na se dia aye tan ya ne sa okay eno wo na wo de Mr. Afo eba ha se yi a ye tena na asem no so ono na wa ha nsam ni bo ano o ye adwuma wa ntini ye eto wa ha ibubo so de ntina wo de Mr. Afo ba ha se me pa cho de ntia me de ne ba ha ne se enfitiase ebia me ba ma me ne na tie ebia me makra ne se me kom maku me ba na ba me ya topunum so ma me nwura da mu hono mo yisa me kopem empanifo mo mbe pa ne chewa sa ne me nyakwa akorura da mu akoda akwaso saa enti mu ona na me de be yare ye me de be yare na me yare na me hu yare na ni so timi de me de ko me krom kura se bia na me kowu timi wo ha na aja ono aka chem sa memra kumase no san ni miska na me de fo ka na me bae timi ba na se yare na me ho ntom ya me hwe yare na me hu timi bi kwa da me kwa me ka so mo hwe se bia yare boni bi na aye me a fi se yare me ko ma me nu amu se me mra me nu na me samra to mo hwe amu se yare bia ni me ho timi de me ko nu na me samra anti ampa me ko nu anti me san ko bia mu no mo je me to mi de me se me kwa asa ba me kwa no mo je me to be me ya si hoda amma koda ho be na wotwe ansan ne yi mi aba ti o ma me be nu a me san wi a me san akwa ne asa age mi ato no so be me ya si hoda enti mi ba ye na ja mo se ni si kire yare na aya me ni bode enko a enti ya no di bode me di mi wofufu nso a me man kwan ne no so ti ya na so me di bode ya enti na de me wofufu ana me wofufu enti ba nche no ma no wie na akire na ya mremrem na me ri akire ni nyina na me di kogu bola ye ho efu bi wa me di kogu mo se me o ma me fa nwo me kwasesa na me se ahankukọ bedi edi enti na ma me kwasesa ma ni nwo na me de me kwa me ho na me kwa nya me yie de me asa be me ya be sumi ato atwene fom ana me ya enti me ya na me ba ne be susu mi mu na me sore ye me ba ketua no obesusu mi mu ana me de sore ye me sorry ya me asema me kan me mani abere pan na me tia se me bodu kutuntum a me de tia no me ntwan troda me gina awrade anim ene wu nsuo na na afrefre no omo kwa di mu adanse ho nsuo da ye ho Mr. Afo wadam enti me osu me to tiri ya me ba no be so me sorry ye no me sorry ya pena me de me asa be me akotwe sekan ena me me be me anu di me kiki ena me so me confront man am de koto omanfo anim so mo me frɛ no na de oye no kwa me suro ena omo ba omo bebusa no na wanka omo so anka bibia anche no se wono na anya asam papa bia anka omo be friend ni koyo na me ni ho na omo ne keka de omo ne be keka ya no san baaye enti ajaye de atitete ho no ma fide o ma fide o se an sa ma me panimu a o ma obedi Woma obedu nam se me ma me bedu ni sesen wo se a obedu nam se me
osian obani nuwa no afre nsuo e dia antonya ma dia bodua sese ampa sese me bani di me nsuo ni nyam ne fa me man na ase ana me dem sin nyam asem mo ankasa na obo ohun dio hisa asem na nya no kore ene di obi ade titi ni baabi nti o na obi aka chem se asem se na aba na wo mo na ebusuafo amane na me frɛ ne bla panyi bo na amane na me ni sister panyi akoso wo mu kuro me frɛ ne bo na amane no so o mbe frɛ no na o mu wa yie bi nti oba omde ni betrase na de oye nyina o makasa ache na manager ma nti hu bi ma nti da bi de me won ma na ne bla panyin no na nim ni o frefre na so ba me kom so ma me yesa na nim ni no so no kwa mistake kwa frɛ ni nua na amona mane no obesi ni nua ne so achi ni obusa busa me na me dem cheche nsim ni nya ache na bla ne ha no se me de me nya abotre na fe de sa na ekosoa ne se me dua na dua be 4 days as 5 days ni mada wodi dadie abewura me mpoma mua sa be ma bia be hye me dem atete me mpoma ne net ni nyina to agu be ma wodi me ka 12 million ene na wo pia be tua 12 million no oba ko hwini wei oba we one ne madeda wei oba won tra se hwe ne na nam ne ma wo na oba be hye ne dem yesei na me dem yedi na nam de ya na me so ma san su ato agu ni so saa ni nya na su to na be ma agina su anim saa na dudu mienu enti mi hwa na se de osiye no e hwa na mi gya ne wo se de obeye no onye ena mi gya ne wo na ko dai no asa ba me valanda mu ho no mu na eno so ma mua na na me dama ade chin ti ade chin ye no ena me de na afi de fi otra kwa anya makọ no na me se me kọ me baba akọ ho no mu ono so e ba bia me tie na ni mutwe na me kọ na me se me kọ me kodidie bibia awia na ma ba beda ti me ni me baketo e na kọ ye ti akodidie bibia awia ye ba na me se kọ bi ye ho pipe ni won ti konsuo sebe ye chenya bo no papa obenye bi dwale akọ school mu ntam fi se wan kwantama akọ ye bebo na me kan pa akwala si kwan so awi o konsuo so o konsuo na o friend se wo mla e no no so osuro fi se aya no atwe sekan aya no atwe school driver na wo de be wo ni panti no o osuro nto aya so wo mma no o mma no na wo to share ne so ntimi de mi ni ho me de mi ni ho ye bia school da do ma to book me de ma me kan asem me ka wi anu aka wa asem me no kro na me ka no me adanse fo mbia obo nya me fa adanse fo na le nya masam ai hami o hami oh ham ai me de sang asem na aba na mi chechem ti o se me de ho ne hyewa na to so yeti o na asema me ka me de akola yi mi de omo de no ho do ye pemfo ntimi ampata wo so ntimi wa so ne fon e na o de hwe omo de bom ana o ma be hwe fom gogula sample nu afi de so de boba ahwe akora na chi ama na akora na chi apai enu am de ne ko hospital me ka 2 million ntimi de on twa mi sika ma me e na sa akora no so on hwe no so on pe na mi pe obi mi me yare me nko ma debi won ma ko chinchin ba mi to force mi po bi ai se wo obi won obe hu ko ti ka se asuma si wei me wu ntire dia bi me ba wo da hwe ne ma me fi sa kwa no hwe no a ba bu sumi mienu a mo sumi mi san wo ja akura ne hwe na akura de di yawo no onya sika akura chale ko ni bi hwe sport akura bi hwe no na de ne se wo hwe no hwe papa bi ada obe ba ni ska obe di na tam sa akura su ogu ni yam akura mi be wo se yo obi onimu ne bia obi onimu ne bia be kan na akura yi akura sugu ni yam sa akura sugu ni yam sa o kasa fu odi di atam kwa entimi do mi ma wonni matam en kasa fu ntem abla me nya wo hwe enti no me yentam ati ama me nwene me ho tina ba bi na me so ntam ba bi eja me ansa eme ti tampuma bia fa bibia na hwehwehwe okay microphone am say Mr. Afo microphone no ba ho afede ba okay papa akwa ba bibia boko de asa still la form menim de asa men kwa na metene sa de abata wo form pa se bibia boko yo yada se pa se enra de wo ye bia watwa so na waba nkomoda da ya enra bo boss so na so na ye fon so enkomo oba na kan sem bebre de ayi na pesa o chance yi ya no se bi ya no se obi aso musun bo ho no no se nwura bi wo pa ete telefon asi green grass no nzama ho na me pese nwura be gu mo ho na neat enti no me pese nwura bi abagu banchi na o se oyi odi gugu no na me se we be gu no ho so e ma futwem o
also kwan asa bu ho ke se ndi ehuni o sa se am so nke yin from kapa premfi wan ye na me praye ade chin so the same thing mensu na mo ma ye ne also sunu so wa bo bia Antonia man so wa bo ni din so wa Antonia man ni din wo be busa o sanya no kura na mi twa to so a se me su me hwe ho me ba ko bi gina ho me ba ko bi na be so mi mu ene ko de se ma ye kese wo su me hwe ho mensu ahwe okay ti papa ye shase mfiri wo no ma me nya kwa cheche ni die mu anti me pesa me ma wo time na so kire wo die mu oba ne se wo de nkura ba wade na se e ma shase no wo je nkura ne tumu wono wanya ba ko e de aka hom afei de wono ne de no wo de na e ka ho no nkura no wo mpe wo mani mahwe e de na ekoso e wo ne ma mi e ne wo ma no wa ba no ma e na wankasa wo ba no de na ekoso wo ntem e wo fie ho de ekoso ne se maami we no mimi hunu na me pena sempa fense ma fense mi nua na me yere bia na sudan be wo mu na ana me nje hu akwara ya de me sense mo na esi a me ka mo me nka na o tia me na me so hwe bibi yo de o ye na emua wo de o ye na emua ba kokra na afi so akwara re dware na o ka gye ne nchen maami we akwara ba na dware o ko gina ne nchen be pe na o SS3 o dware a na o ka gye nchen start na o ye no akronya kwala eno no ye wo wa ba no ma no okay onya kwala ono na wo ka se wone ne da no sa okay won ono me so onye ne da no cause ne di ye ne cheses onye ne da ebi ne sai ne ye ne bi ne sai bibi ne se galo mami we yotumpa no ho che ne ba na sere em se me ka cho no me bo un pa won che oba me su se oba de o so se hu sie oba ukuru ko so de hu sie no na me se ade we na nye amwa ko so wa akwala yunko so hu o sa se yunko so hu sa eti se ma mi dware a ne betim be redwae ho ami ne ba de hu mo re ho okay ne ba ne dware a no je ne nchen onyi di nkomo ne ba ne dware a no je ne nchen wo dwae ho du edwae ho onyi di nkomo bon sa ye ho dansi bi ho veranda bi won se ni o jan onyi di nkomo ne sa de na ye ne enye won ankolai me kasem cho mu mfi me o mu mbu me me nye o mo hwe me nye o bibia ma friends sa kodwo no na meka no nga na akran nanti ma hwe na ma nde wai penina o se me de o mam tazu musum to bibidi no mami o ka osora na o kan sam chenkwala no nsema nkase mi mi samba ne sanya waka boss nkwala no mun de yan chese ni be penyin kwan pontum feso da wo ti sempo da mami uti bibi nkoso a o da o ma impedo o ma o so ka se o da mpotwo wo ti sen o na muso o mami hu ye na muso e be wo na hwe hu ye efe anamwa bibi sama na ne ba ge ba ku so o wale o ba wale me na obesim na aso o ba wale no na che mi kwam ka bebi nka bebi me de ma mo ye sa ifro no akran so ye na refu ye no ontum fam tum sam se da ho ti se si minum adem da ye wo mo nti me o mse no adem da ye wo mo a me o mo fi me o mse ma me no to no wo charge no mo nwie yo asa no ano na won sam kapa mama ne ba waka nsam bebre aye ne no atwese kan aye ne no atwese kan sika ma me twese kan o okay me twese kan bibi akwara no ono chese o kafa ne ba boy na ba wo ta se so ni moko so be dio na so me twese kan sam de twen no mama ne ka cho so ko fa ne ba boy ya da ta no ni fi o kafa na ba na so me twese kan okay ti yam fa ne se sie ya montama tete na ahyase no na woni mami ene mo ma no na mo asetena mo te sei oh na good me no good oh good pa o ye na nse o ye ya na chese sa nyama no abaso sa e de na sie ya de ni mu a e ko fa sa na ma ono se me o se me o ko ankame hospital ko ankame mbi oko o ye ni bibia on krame o ye ni bibia on krame nsi so mi hu nyese ma ha mo sa na o yare ya no no te den mo hu se wo yire wo yare o nja mu so yare mo ko tondu ma o ko krom class so fu o ko ye so fu ade no mo ke ya no hu akwanche na ade no so mo jiske bi no nyam de sene no no de ye no o wi no so peska faka ba no man iska mo de faka ba e ma ye bone mami dem ye bone won no ba de in fact no wo so utu ye fife me asem ya yen se me uni bra bi bedin kom obra ne frel o frel no na me ni asem bra kwa mo ye de mo kan ye mo jo be se 10 minutes no ba me uba de man kasa data mwefu ti me man kasa na ade chin ne za se me kom krom ti mu du krom no ena me ka se me ba na oyi me fidan
sɛ papa mu a nti ɔsɛ wɔ de wo twɛn me wo ba me ba so wo yinye mampa wa ha dan ofie wa nti wo wa ɔyɛ plan na wa de wa plan ne sɛ wo nyɛ bɛma a wo ba wa no ntino na wo yinye ma fidan mu na de akɔ na da room wo da akɔ na da room won nti ade na wa plan sɛ o jami o jam sampa wa ka fa bɛma o de bɛma bɛ fie hɔ bada bisa na ɔte no o de bɛma bada wo fie hɔ na nti ɔba no pam bɔne a ade ntina wo ha dan ofie hɔ na sɛ wo pam wo wuo yes me hu ni ma me fa ho wo him ntina ko chichiri na musa wo techiri me tiase a sa wona aka so nyine nyoma mfiri dem wo okay wona aka so nyine nyoma mfiri wo because oni baba bia ko gina bonten akodi nkomo 10 minutes enti na aka chen se onyine nyoma mfiri ho ano se se ebufuo na aba mu a me kasa sa asem na me kasa enti adenti na wo ba ya eya bufuo no wan san ko ba yi nchen ko kan chen se oh me na me kasa yi nyoma mfiri dem na so ya bufuo na ka mo siesie mo ntam ya na wa plan de mame wa plan pa se ontumi ntebem o se miniska o se miniska ntino ya dia obotumi atebem o kom de no na ma kom de no nte na nse na mo odin aka so kom de no kan kedom de ma no kan kedom de ma no pa o se 15 years ni amotena ni nya da bia akoma 10 series na ade ma no me akoma 10 series 10 series de ma no mame 10 series de ma no 10 series me ba no be an ko de na channel bi wa ko fancy school o ko me ti discover from the giant ti sa me gira na channel o jare a me chacha so onyi na moto me na ya se ye baba ho manen ka se o se 10 series me control me 10 series America no me man 10 series nkolai sabe omuko school from the jet to tonsu they be omenu 20 series tumtumo 40 series 30 series mama never ed acho that time mama musu modern me yade mo they be omenu makosa mankolai o ma de fanyi kodwene we school na kakito ya o ko ya me yidim ko aban a ede de o do wa aban sese nti me nti twam tino tam yo tino na me hwe wanta wotino uhu me no na me hwe wanta obata ho eja me mentia me mentia na wo wa na atonsu school be no ko me hwe mam no atonsu school be aplabo na ko bi fa so bagodu o mu fa so o atonsu school be no na ho ya atonsu ya to na pabon ya to zo ya ka to zo we omo nsori yira omo faka me basa me basa we na dey to dem ba basa we dem ba de ya basa we be ma okay it's not just metiase a oba ne wona ne tra wa twempena mo ahuda oh ne oba de me edwuma ye no na me say ukwa we do ye kwa che say yes o twempena wo machi ne me edwuma kwa say no ne me edwuma kwa say no because edwuma ye no otom mema tade bema toilets me kasa ya onhwe no ye nti no na me de bem kasa otwempra nso de me kasa say mema tade ne mema trousers na oton no e na ma wadwene ye wo say obetwempna anase wo hu say wo twempna me de me hu bi mom say otwe but meme hu onye kola oba so de onye kola odupia bontena de bi onye kola no network ne ye ina okati obi da na okati sisi ya no unye ko odupie unfampie what the network ye u shedem ye be me what the network me so me ko a ko na receive network ye gmo onye ko na opie onye ko na opie kan no kora me boa ye won network ne yen to obi aye ko obegina kwa obi aye ko obegina kwa masa e won network ne yen no me na dem si me be wale o akora na wo plan no akora na wo hwe no wasam na me ye da we talk wa me fa ho me ka se me pew na me pew na de me pew won ma me kan tro me pew on pe me na na obegina nsom de net abetete me mpuma net we ana ti obegina nsom be hidade abetete me net nyina de do che eja me na no kwasa ko tete ne mpuma na wo nsom adanse fo ho me de me kase o da wa chire nyina so di okwa bu na wo de asagina na wo sa anja me me net nyina last time what the thing is my baby eja say je we no okay yes ya na yi na hwe okay what I go say what the arentia anja me pese me hwa de me nu swa de ya na hwe me na me pa bo ko ten pa bi kwa me na ko me nu swa de ni ono ehe last time ne ba girl na so say de je wano oba na friend say o de oba anadwe so onsia no o sia no we wanko kwere wanko ne bana da frat ko butu no so kodwo
kojo awurade nyankopɔn antoa so ho no ma bɛma ya fle bɛma ya fle o enti tie na numa asɛm asɛm kan ko meka ukobutu no so obuntwe obutu kojo san awurade papa meka je bɛma yi nyame ba tua wo ka wo ma me pe mu a wono obata mo yin dampa so meme ba ka wo ayawo ntuma ayawo ntuma simu na woni oba awurade nyankopɔn ne papa meka chom awurade nyankopɔn odi ntuma ma ntuma mu na woni nu ba me man dampa esi wa hefa ana wo be wa ka dan na ma ha na wo hono onye ne bad ma no oye de omu dampa ba ko so seba wasabi ye ho ye wasabi kire se ohunu kuma se anu no ofiri fante obeto me wawo we ye mu adwuma me kire wo nyansa me na me ka kire me kire se efa makua cheme me wo de ohwe cheme asem na obeta ka me kire me ka papa akosi akosi cheme me kire wo nyansa cheme wo cheme ye hwe sai no kula ntem na makama asem awi wo cheme ye hwe awurade nyankopɔn na me bua wo fa ntuma nsumu wo ni o ma be man nampa ba ko so da me so di me minka so du wo so da me so da me ni dampa so me kunu no me nya me ba no no wo zai me ni dampa ba ko so nya me ba no no yenim ye do story kasa wo zai fe me se me ni dampa so ba ko so nya me ba no no oba onye bo wo so da me so di me sa wa de wo ka madam kasa da sa wa no so da me so di me me se wo so da me so di me mi butu man ka me kuya me ma wo butu so nya me say sorry wo saba so yen kese na ade na wu ye say ne dan sabe na oto afiri wo so di me no atunu kan ye do wo sign eti na wo so di me kan ko no say wo so di me kan ko sawa no me say sana wo so obai wo to afiri wu dem a wako ha ne dan nya kese mo agyan eti ade na wu ye say wako butu ne baba mu aso wo dem pasem hu de koso ntime ketete hwe me di da me baba ma so me ketete hwe me butu so di onu nu di me me kese odu wo so di me kan ye do uko butu so oya ne sai na ma me akwara dampa so odampa so obu ncho so butu se kojo sorry na o staba o se yen de na kwara so nya kwara o so gboro oy kojo sorry o staba yen kwara na be chem de menye anti do na be chem de menye do ye so me ke eti mi sabe wo ye sa wa no ka do ye so me ke wo si wo di me kan kura ensa me ti kan so nu a wo do ye ne de wo ye so be di jere me ma kasa o ya maji ka yo ka kan dada wo si wo di me eti ma ba ne ba no kwadwo no wo de ne ba ware wo sana akora ni sha no sir ma kete kura na sa akora ni wo nsem time ba na hu ye sa ma mi ne ba no se de o musi guru no wani nye hu ebre ba na hu ye na kwadwo nya mfie sai data no data odi meti semia meti semi be mia data ss semia be mia how many years ko no ba ma mi meti se mi nya sika nta bia ni mi ko ko 2 years ni mi ko ko ma ni sika 1 year but 2 year ss ko ti ma sika na dia to bia ni adi wo o ma mi sika ti mi ko ko no e ko ko wa ja me kojo wo nyi wa motum ni wa yi sa na na che wo na mi tu ayo bia sa de e ya me wo dia na ka che wo so bia sa ti spam law o ba tu so na wo di na time e na kwa so de ni nka wa ni enye no kwe musu ko won team boat me to boat mi suwa me ko tena ti achi me do che tamu e ti na wudi na tamu ko si ampanyi wudi me ko wudi na tamu e ti won kana me kwa konse wo ntwa jai asma me kan en wa ka uche asma me kan ko na me me kan se musu wudi me baji uche me kan se enwa wo ye no me safo me na so ka bia me janse ese be 2 years ni yen ka wona se because I want ni bre no wo pa be 2 years ni na hu se maami ni ne ba no o ma hyase de di nkan a wo bibia ma wadwene ko so se maami wona ne ba kwadwo eda no e die sin e na akopie so ye na akopie so a o se de di kan e de di nkan a wo ko hu ma because akora ne se wo se wonyine wo mo nsem o hyase ketekete free na hyase na o de nyine wo mo nsem e na bibi sa se at what point e na wani ba ho so se oba tan wona ne ba kwadwo wo mo bibie e de na ado wani hu ye ama nyi bibi kwa na nya dem ni menu hu se na akwai kwadwale a oje so no na mi ko gina wo anchen oje so na me mi ko gina wo anchen oni wo bibie da bia wo ko gina so ye de bia sa wo kan ya mpa dodo sa na ne ba ni dware a wo ko gina honom tan ya akoso me go so me ye dem ko amachi ko me so ntempa ba 4 ko amachi ntinu that time to fools tem kwanta nti me de bi wasa nkwanta me hubi pa sa na tie me hubi wo ni sen ya na wo ni sen me pese me hu de wo hu no
oh nte say me so e kan say o ka janjana so no ho asam me kan no so ko janu so adwa ho ana bu sa say enta do say oh na do bebre sa na me sa de na o ye enye no njai sabe akwa nya kola bi wanya akola bi mo nya na nansia no ko ayi sa akola no sa me se bi ja ma rutie me nya ma na ngo se ngo di o matem akola ko kitwe ko di na tem akwase ampa ni wo di o matem ko asem mami ye be me hwe be ma oba no hwe oba jama me na me ye de na ko jani chaso onyi na wo na ya so nya ni hu yiye na nya sa wo ko jani hu be bon a wo di me wo ba kasa so wo di me jam na so di me oh to adwunam ye free okay yo ma so woni papa yi ma som papa wo so me fa ho so wo so mu om so be so wo fi wo krom wo mo tame so be to wo mo tame sesi ano woni ne ba na me ye bibi ma me so asem wo woni ne ba no so anya mfie se 15 years sa de wo ye kwadwo no sa na me ye no sa na wo ye na me ne so wo dwale me ko jira ne nchen so onyi na moto mu ne wa no o ha be ma de be ma sa de be ma sa de be ma na nchen ko bi wa moto mu wa ya ase me na ma wo me ba mo jare bia wo ko tina ho ko jira sakate ayi se ho ko bia yi na me de ma no yiwo moto ma yiwa ya ase na so ko jira ne nchen so onye na o ye ye ene o dware ne ho kama me kire on no chene kire bone chese o ye be ma ja e be ma chese be o ye be ma sa ja na obo ana so ko bi ni wa baby o ene so to ya wantimi akọ school wa baby anti de wo so de o ba ne kache fa kache me fa ho when the bemen to the wanya do kana me so asam ka ko asam ye asam ka ko asam ye ka che ko asam ye won shano chale ko shano ka passport akro bi shano no de nam me na me ka che sister akra ne wo ha friend ne bu sam sport akra auto bi ma no o ba bra papa sina obri wo na oba papa nya mi ya o kapa boxer short ma tama akola mo hwe o aba ha mo hwe sport shano na akra sport ye misi ya no to na yinyina oya na ewuro wa ba pant man ko so mpe wa ba boxer short na boxer be no ota ma no o pata chale be no ota ma no wa ba kan na kure wa ba okay eti Mr. Menu Mr. wa na me so wa ba omre me si mani ntwan tro dade oni mu na dade me so me ka no metu be tonto maka sha kwan se mani ntwan tro dade oni no onka o maka ntemu amaye muku Pisanya akwa de so de Kristo sam tete no wo ka so boni nyam sumponi na wo sia so dem da nyam so dem lekin mi so so dem da o mi so dem ba lekin mi ma ne ho mo wo we bo be no ba kan esa ko so be ma e na wo ma Mr. Fo wo be ma sade ne yem fa de no kra to nche ya adenti na wankasa wo ne ba no se ha wo se obai be kwa dwaye akwa cheche ne ma no adena wa wo nko kan bo mpam kase madam me nyati o ye kwasi o mami o je onan chinchimi na ade a papa no onu be chem se we papa chimi me kacha akola na no ya akola bone because me nye unko jira ne chana wo ka ye ya wo na unko jira ja ho ya unko jira me nye ja onyi moto me nkaso unko jira onyi moto mo ejwa onyi moto te se ye no so ye o se ejwa de o so nya wo fie ye mi no pe obi ani ho papa na o kan no kwa ma che na de okay afa be ma ne nkasa me pasa ba ma ne kasa because na oba no na oba wo kasa bebre na me bisa biem se adenti na se ha wo sa no a won kasa wo ye be ma no won fa nto ho so se nkra no kan pese e be chirim e me ma ne ye se ne wom mienu ma me mienu no nyina ya wo dia ana ma wo fa nto ho so a me fense ma won tam nti me do bibia ma kuma bibia ma omo wo ta se nti me hwom se na tie me checha akola me so se me tie o kase me so onye yi me meti me di pen me so kojo therefore I want fucking thing aya we yi be 10-6 bia ye wo da shi baby wo ko on dem bi mi ma dem unka bi sa so me ka unka bi akwa no so nti ye bia na ya che no e fo e kana wan ya time wo ko ka ma fie timo obi ahu sa nya wo ba no no e no so ya time ko timi ye ya ko so ka time na ko so a me san chim ba te bi ko so nti sa me ka sanya mba no ade na si akache akra ne sa akra ne ade akra omume cause okokọ nkrame won okọ bi nkrame na ma me oyindi nkomo bibia na ma me nti chese yes me ke bia so mfi nti na se so ma bi
wo fi wonum kan say me akwa kwan mba no but me hwen se mba no po bra kan say the way you om de minim say you obam pono no what I say no so jo why ade pa we in papa sanka ya mami mai no nko an ka de wo kan ka mate ase kakra na wan kasa wo de no so a sese a wo na ni no entimi nhia no e na enkoye ho na so ba wono me ba no mami onye be ma foforo no no mo aye buku wanya be ma foforo ya friend say me di na sa wo na wo kan o mami me sew wo ye mo ne menya ho aye buku say akora no mo sana adwene no ina dwe fi me so umukwa mudi matam na ko bi yese na yese me fi no nti bibi nkoso a anka akora me friend anti obaka say meya oden o so me o mayam da akora tum kache o pese meya oden a ya samapa wo pa fra o panyi mu fra se ko bi bra unma sama o ka kiro me twetwe se kan yo na me twetwe mpeti u ko so mse bra o so baba beti nkwasa me ka kiro no meya oden na me so me ji me phone ono so phone o dretin ya picture so na me dabi no chincha na me bo no na so bombi na me sa obani bobi o ka fadua do bo me o ka fadua na me ka cha kwa keto no mama do me na pa wado me ba no oboni dua nyina waboni dua nyina oba ko pa no do me say no oba bra pa oba ko pa dua kwa so won she waboni dua kwa so won misafo oba ko pa ka so oba bra pa wabo dua me de to no sese kwa ye impedi fo ni ma wan ka sa wo de ba ko pa no sa do me no mo dua no madam yo cause mo di mani mo akwa me ban so amani be di nko akanka so mo sa di mani wen mo di mani antam so babre wabo dua nkasa wabo dua eti sa wan kasa wo kasa obabre ndie be biem na asa kaka won sanya kra won ka bibia biem me so wabo dua na 15 years time ben na shas yes a woni akra ntamo ye basa won say be ma do ukokrom ntama ske bibia me mama mi ono diskema no me wo de me usika ma bibia do diskema no fonko school obo on bibia boko bia obo da ko de sheni botom oda de sheni botom reska bia mame o say da o de nisika sheni botom sa ayi obeda be nya no say nisika on reska bia mame akwa no wa akwala no nga no o ko school skem de sheni botom akwala o ko school na o muso na mo ye sketch botom kromo ma che be na okokro ma me kokoma machi Minkoko machi won mami eti Mr. Fo na me bisa o say oba no time ben na sa wa time no ejare ne ba ma o ba ko po nyesa anu kwa ma wa o time sha se time ya kwa me ba ko pe me do no eti time sha se time but to the extent say wo ka say o ba so wicked me se ba ma hwe ba sumuda ni machine asum da o be hwe akwa keto we asum na machine asum wa fon o say wa fon kura akole watete asemo watete tire anu ba jaya ma wa amsa djuma no batumi ayenti ahwe ya mesore no afa oni be ma no ato asem so say ye back and forth say dia say anu baba ye say ka mutena fie na mudia no baba ye no okay eti Mr. Fo me say bisa obiem say wo ba ne ye ba akopɛ ma me mpachan wo ba no so ne ho fe pa say dim say wo ba ne ho fe wo wo dodo anka ma ho ba fe pa wo ba ne ho fe ana wo ba ba akopɛ o e time sha se time be madam time de akwara time de me say time na o sha ska kran te me man ska no me ska akwara mu de ntia na o yesa me dwuma me ntase cause ma me no tim so mu ndo ba ye ntinu wadi ka am sa kwannam sa kankra sa bodu sa pempen so sei nti tama be ma ne plan ba fie ono ne munu na ne man so ba ne ba ge no sewa no so ba obae no obedbe 2 days nti ho aye mu te be ma ne ba no to che so ho di nkunim be ma na abada nti ho di nkunim o saka be ma ne ntino ne ba ge no so bae be ma no obedai na ne ba o friend ba ma me friend ba ge no bae no almost hun so friend phone so deal no ma akwala be ne baba no be 2 days mentasio ne mpra ne ba fie ho ana mo sa friend ba girl no on the be man ko na chi no okay obada no so the 2 days of the 1 day view ni na so na monitor ntem na monitor man no ko pa me ka me te ba se mu de ko na ba wo ne ja ko monitor nside da cha sem nti da chi be bibini na me tia making
sanete won nto ye monitor man also monitor man won Ah. nti wona mba yo ma muku akura no me de kan sam chakura no wo hwe ansam ban e no mo be ka chancha no ansam mo kan fi o ne baba kura ha dan o no mo nya mo sori a mo so ka se ne baba ko mo so mo nya ko mo ko twa bo ma mi otum di ma te odi efie ma mi ko wo mo di natam sese so ma mi ai den hu tetia 87.9 Kumasi. ma mi wo mi otum di nya di ma mi wo ma me bu so afo di ma na me se me o kasma me bu so bi am di watam adna wudi me bu so afa tam otona hu ne sa madam me ana me nim kasa nti ana hu nim kasa nti ana me mpeka ha bebre won nenum asma wase wo nenum no nti be me wo no ko be mani koma o se de ko hu obaka ene no ko hu okuro mo be kai me mi se ya boda o se ya boda anfo ya yare fulo me bu so se ya yare fo nya yare fo o hwe me bisa so onim tema ma yare da me yare malaria bisa no sem anjere ma hospital ma o magima kwato da Kumasi. me yare no se ye fi ma yare fulo egu intetia me ma sila no me mu ane ma me pesa me hu tan na because e serious o asema ye kan serious me ma me o baba ma ba ku pe tell na me chese ono me the reason why ya akwara mo fa mi se no oba mu se no se ade na opa ye de won wanchi da na da yo mfa no mo se no okay em sa akra no wa ha ne de you said that the pan na wa sa akra ne ti kasa because e serious se se apa nkokura bom sa o kasa oba na ebre na sa oba na ebre nkokura bom ba se tell na me on the no sibiansi sa oba na ebre oba kama because ya mami etu kasa akra ne mra ne sa oba nyama na pese wo akwa we so na pese ana so mo me so de be me ba ho madam mini be me bia me wono ana ya o se me won pra me so de be me ba da ho tete o je so me ka so plim empra kwa mi me se madam me so de be me ba ho pra me ka so me di o to sai be me ka ba ma te sai na bo so te sai uni mi dia na bo da but na den tina wo de eyi da chinchin mta me shede se me ha na dabi me question unya no me say be ma no o de sai uni mi di me de mi di mu na bo so te sai se wo hu o se wo hu no me hu no but to be ma ne ba ho ana me say wo hu no me hu no on de me hu no wo no me hu ne ni wala ka cha so de be ma be fi na nta me bia ma ka tempo me bibi ko so hu an o ko tempo am de na hu ye ana me hu ne no me ka no de na hu ye le bi o se o di so gum si me say de na hu ye ko tempo no madam me say o de ma ba ho me so dabi Onye die. wo ko hu se be ma ne butu me say me say onye be me foforo onye da dabi wo say o bua o say wo ba ye no eh u be wu me wo ba no asma na wo kan say asma na wo kan say me ba Mr. Fo mami witi wo ba no wo ne edi nkomo of form no say ekwan bi so ba na tete wo ekwan bi so no mete wase kakra say se wani ehu anya tan wo ba ye kwa saka ani ehu anya tan moja ya efie ho na no wasa handan ede ne mpra ebe fie ho anam say empra ne friend ne say ona minim ne din no minim nta minim do mo tuntu na akoko omo mo nka se o mami o je o week me so mo nka se o se me ode mpra bra me so anam say wo hu no o bua wan bia da o bua empra no wo hu no ekwe me wo akwa o nka no kra o bua me so badai o be me badai me so me opa bodua ti o hia o de ba ma ne badai me na me so opa na akwa tempo mo akwa hu me pesa o me de ma me wu nso opa mo bodua se so me ma manda wa mami na so opa nuabo me pe nuabo me tabi me pesa o sa no ho says de me kan no me boa o boa me ba panyin ne kwa wo betra me so dabi o mami ya pe some dey forget e pe de opa no don't forget it mami me ba panyin no ma be ma Mr. Fo mami wo da so pe no jai mami jai wo pe no me ba dabi o me ya ma kuma ne nkofom ya nyina ma ya kuma nkofom me so mami o de be me da ho me say mami wo da so pe no me bia be da kwanka me wo pe no me fa bi me dan so de mi mo ani ma ya de no wo da so timi nye no wo pe no eti sa wo pe no a wo na wo se oni obi akodi nkomo wa abonte onyi ne niema na wo yi ne niema wo sa akota de mpoma mu ye dan dem pese mu se yen subanya papa na wo ne na jaya wie se wo ne na jaya wie a sabi de wo de na kwhwe kuma ba ye na ye wasam ba yi na de no ordinary am so wo kwota ho kwaye den so de enya sa wo kwota ho kwaye den sa na dwo no mi sa fo kwota ho no e no bo okromfo e ne be chi wa na dwo no ye obibi a e ka ho na ekun mama no da so pe no dabi o mpa ni biem pese wo se wo hia na somdwe o ma ne nya somdwe
ebi an se woda na ade mpoma wo beta ne mpoma mu a wodi ade tete ne mpoma yi na me ne ono a me ono a nte me ha because opo asomdwe a nko ase ye de o ha dan ofio na na wusu toy ami de me ma jise motu nyema bi na stand me ntan sa ma pranse motu but nyema tutu ma motu etia bia ono so nyema ko na hairstyle ama wo no ene kuma se da nya beta bia na fie ho ana ne sika ba so ntia wo ha da wo fie ho me no obodu mi bi no me firi ho me hunanim na ma peace oba no mpa de bia mu a se woni be ma e ba fie ho ade ntina wo se ha 87.9 Kumasi. oh na ntem de mpa de de a e ba ha kakra we nipa wo ta se we nipa de de e ba ha kakra sanete ebra wo ka se wonyi ne nyoma mfiri fie na wo yiye no a oba no otifie no di se ansa na ode se aba makro ne ba fie oh ne ba wo we je ne ba wo we no le ba wo no na oba akwa na ba ho nti be se obedi be se be 2 months se 1.5 months na okoye nti okoye na chi no na be 3 weeks time se 1 month time na be man so de oba die nso to na omo fem ba lese be man na fem ba I don't offend phone so oba offend nya na wugina ho a wo hu ye ntem se offend phone so to ba mami na bi o de wo kai de na na kuya obi a tu se yen hye we be sa wo mpna obi tu se hotel yen hye hotel de yen hye wa mami ne ko hye mami ko hotel nyina be man fra no me na me ka kyo hotel ba ya amnim tan koma wo de phone so won be man di ade wa pa pe ne line na ya wo de ma hotel be man fufu di koma phone so be man fufu di koma phone so wati o say yen hye wa obisa ne se hina on be ni feel get woman man be se obe ni feel se ne kola ne ngma no what the kwan ne man no me na me ka kyo pray me nyina wote ye na me tse wote ye na wote den de mo na wote ni na tem de me de ntia me te ye e de ntia na wote ye tem me wo de me hu antem de mami me de ntia me hu me kasa mani tamai e de na hu ye de na hu ye mo ba no oso okoyi a okoyi okodi na otwe oso okoyi obafo oboko meme no ho okọ o se man sele ne kwa ma ka cho no mushia tozu oso mo mpe wote ono ni me bia bibi wo me bua se ke me bua man sele aso me ke me bua aso ke me bua sa no se fa me ka cho no o dai me fa ba ba o so di bia cho o ba so di bia cho o so me so o da mami me de mami me nya masam o sa se o da bi o me nya masam se me ma ba de bo ata pressure o se wa di say na la ko se di say udi bia di say oh on the be 2 months ni be 2 months ni ana mo ja ya so di say enfie no ne menkasa enfie obia de obia beka bia no entie mami enfie no entie obia ate enfie obia me say ana oba wa ka no kre onso wo se wa ka no kre so di bia che wa no ka no bia mami me so be ma bada ho me so opa onye do be ye me se be ma ni bada ho ana wo de wo se 2 months ani na mo ja ya di say wo se mo ja ya di say oh na ntia me no o yare ntimi kwa me mfa no o ta se o yare dia afro ka fna de me say mo aka sa mo ja ya di say mo ja ya na di say wo ka so onye ne mo yi ni onye na ma be 3 months ni yeti wana akwadi ni 2 months ago no o se 2 months ago no wana ne no kwadai oh nton de me ko me ba ko fa manum ante be ma de be ma no be ma do wol bebre ba no wol bebre atwa me ni bia so ya na oh da bi o so atwa me ni bia so ya na oh da bi we ni si e bodi a wo ne benya wo on plan da na de wo ne kwadai na de wo ne kwadai na yo no yi nyama na fi ho o na kwa mame no yi nyama na fi ho wati etu ko krom na akopa bi di ye anta ne ba akobi na me de fa manum sa bende o ba ne de sa be no mame no fa ma wana eti na ko krom akopa bi fa anta anta wetu ho mebo wetu ho mesi mfi obia o minti be ma mfi obia wate mfi obia wate aha etu ko ukrom no ana akofa bi e wo ho no mebo a eti bia ye bo asa wona ke benya wo se ye ka do wan prapa na ebodua wona ke benya wo anta mami oba do wol bebre be ma no wol bebre
tu de ko dia normal but ono de wo kura enam se wo ye bie nti wadwen ye wo se sa na oba na ye mewa oye na ntem onye ntem de meke mebu anja ono so oye me so de be ma be de demo oni o de be ma be de demo mami me so o de be ma be de demo impa so nya sa o de upa kwa we uba wa ba de obebi din 87.9 uba wa ba de obebi din sa ukwa we uba wa ba de obebi din ne be ma wa so ba me lese wa ba de dan okay umma kura ya de umma kura mpo akwara no wakede ne oba ye no ankomodie mu no e che se bra ya o se wo di screwdriver e wo ne na ho no wo se ne mpra no ono na oba frɛ na wo ne gina bonten a obufu ya ukọ ukroma uka se wonyi ne nyama no man otifie ho eno achi no wo sa aka bie mu se wo de bema beda fie ho se meme we nyina wo ho ade na besi ade wo yiri ne wo ne da bro so anti no sa ne ba da bie mu ka ho to oba bi wa ne ho yende ne wo ne de na oba bi wa ne ho yende ana wonim sa 87.9 nti sa na tie o ha ne wo ne de na oba bi wa ne ho yende nti sa na tie o ne wo ne de na so ne tie no ta ma wo ne de da pa ho da bi ne sa na ha tam ne no ma ka so oba bi wo ha ho yende da bi nyo oba bi asem ye kan ayo oba ne na tra 15 years e mu ba kwa na wo 15 years suban ba na wo ne ho wo sa kwa ne so a e ma wutimi di obi susu no nipa no kwa wo ne ma ne ntem me no ma sa ma na o se mesisin no ntem ma me se bra no se ne papa mu a me man ka se echi me ka no mu se enye ne kure e de na kan ya ho se enye ne kure ne papa mu a anka e kan se nto madam funu o do sini no oban so be na odwo ho sen wo ba fana no be se be 9 wo ba friend se kudwo ma me bra no so ko be 5 minutes time ansa o ye de ansa wo ba nti wo ade che no so no oba na owie ne ni hweme ala para me no obi mi bi gate no oba gina ha se owie ne ni hweme ho na wie ne ni hwe ami we owie ne ni hweme menti ase me ba ya me kan menti ase menti dia wo ka bi ase ya nsan ko biem dia wo se wo ti fie ho no e dia na wo ya wo se ma me ni mpra no na nkasa ne mpra me man kasa ne mpra me se me se ade na sabe oba fana na dwesa ade bachi o san krepe ko do ma no ade na dweso oba frɛ no na me de ka se sada ba no mpra no me sa eti se wasi so dua se anadwona no oba frɛ no nti no ne mpra no mebo am ana se se e no achi so no wasa ka se ya na mema ba fie ho bi fa nsuo mu wode bi ko hyehyia hotel nyina sa ba me ba ko no a oba fie wona ono na sa ne ko hotel ho ene o monitor ne pampa sa ba me na odin ko hotel wono ono na oba fie wono hotel on so monitor ko hobi onta na me de me te o masum ho na ka kire ho me te masum ho na ka kire ho ono na ote wono me sense ono ba me anka se on hia no a Akoma FM 87.9 eye gba pa mame ne kwa mame yesem de sa tuno so ono ho na yende ne ho yene de sa eto ne mama ne nyina da wi no asa ne ba sa beda ka ho na yende me na me ka cho no ho na yende onta ne ho na yende ya wuntimi mfa ya ne ye ne ho na yende wutimi fa ya ne ye wa woni ne da ora wutimi ne da ye onta ne be ma hu de ya na so ko obi de ye da bi me ka se me bisa se wo ko sha de ya na so ko obi na sa woni ne na ye ma me de ye na obi wa ne ho na yende ahunde obi ahunde na won so sa nana bra na sa wutimi fa ye na sa de ne hu ya de nti na be ma bia tese oba wo kenkan ya mpana se no wo kenkan ya wa hra e mpana do se no wo o se misa fo hra wo yiri ye yi ne ba ne firi mu a eno de me pese ma je di kura e mpana do se no afa e wo wachi o ndo me de onu me hu me de be hu yi we ya me kan ase odin ba fie we jode ni ba fie we na me se no de se no mo jai broken heart wo mu ana oh mama ni ja broken heart chew so di broken heart minima de woni ma de kro mami ja ya hawo kakra wakoma bubu wakoma asai me oban sa de ham kakra because uko bi ba abana obeyi nyama ye fifie wa e ba hawo pa o ande wo ye hwan kra e ba hawo papa say eti obai wo pe no adenti na mo mafom na ye nsiesie wo ni obai ntem me de akoso no de oba no pe no wo sama wo ka nyina opa me lines ni tum na tie de tie fo beka oba no pe no because one aka say onyi ne niema ene wo yi niema ne de afiri ho no okom oba no so kra me ye sure say ni sa wo mtre say wo no so yi niema no wa nkwa chiri bia wo ene o sa te fie hwa o wo si me di bia che wo si me di bia che
Yes, Serwaa, obi o ha opo asem na ma me bi na o ka pass mama wa he. Ade na munya dia doctor da wo na gina. O go ma me. Se munya dia ka no kura na doctor e ma ni peja ma wo. So ho na se wo tumi peja ni ya. Doctor na wa ha sei, yenye du kula ne peja. Yes because dem mu ye ntiase bi anim. Ama we aya simple. We simple asem kwa ni kwese. Ye ko bia ye hunu. Ye ko bia ye hunu. Unse mami wode ne ma kame papen. Enti eye sa na e ma na adwene ye ni bebre. Enti unse tra kra wo ton no. Wo suro se eno kra no me ma tra no. Obesusu obe amagwa ko he bi flap ni ade ko he bi size. Enti we ama we eye simple. Eye simple. Eye simple. We nye case. We enshada nye case. Nye case bia. Unse se de onsim fa ma no no. Eye ne te se obi ye na bonten. Eti ne ha no. Eti we ama we nya asem bebre. Unse me ma so nyina enim se ade wei. Wo do bo mo antiri modin ne kura. Me se na Ezo bi fire. Na wo tiro kasa wo. Na wo pa ade no. Ne wan fa ma na mfa ya ne. Na wo se wo ko ba bia wo ko ba adwene da ne tiri mu no. Se tie nie. E gaga so so ko ton ma trousers. Ko ton ma trousers. Na su hwe na ma me. Oh, ama we asembo ye kwa ba na. Ya kwa ba se we die. Asembo ha. Obayi ko esiro sidi na ni tokura hwe no kura no. Aho. Wodi na ni tokura hwe no kura. Chese Mr. Ben wani wom. Wadi wo wenye case kura. Sana do 12 na utempu machi Dr. Dawood. Se we bia boko de. Me so doctor nie. Ya ha ye body pa. Sa wo hwe na sentimi peja. Na utimi si canopy ni ya me so. Ye wi a doctor wa ha onso ato ni esiesie. Doctor bibia boko de. Apeja. Bibia ya kama. Canopy na homachi nkofo so si pa. E da nyame ase. Enya be ma bi wo koforidua na also what is all canopy say edura homachi bia no ahwe ne de se wasi. So wasi a very necessary. Wasi anu etu anu. Very necessary. Bamodia bofo no ba no aye sisi hwe. Wisi na ese kura no asem ho. Oh yes. Also be ma bia de o be ma peja wo say ekọ 180. Ekọ say ehwe wanim. Ehwe wanim e 90 degrees. Oh okay. Be wo say peja. Kakra. Ese ehwe wafu so. Eno na kanetete ne na nanom de kanea ya ye de shade shimu go se ni ye competition ye de science so wo de etime science so every tono ye se mu odin ye se wo be ma mu enti be ma de ye se wo be ma page e ko 180 okay e si canopy za 180 degrees but I go straight to the 90 yes hajure yes I de nya canopy no wasie no o ya de foforo that's right okay oba fa me yanchi ahwefo ni etiefo nyina sabre baby a he free bia no yere nche free Dawuda hospital ma baby out here in Kana so we mama nko sehwi ene na mpotem na me nche woni a ehwe dwumedie pa sabre aye kasai ukwa asawen so baby a headquarters wo asawen so memenda kokko agbaje krom kwan no so ho ene headquarters ankasa won so a ehwe e wo sayudwa boso yachi obi asabre bunsu nkwanta sawiyo so ene baby obi a hwe free bia no yere nche free Dawuda hospital na biefo nso ehwe dwumedie pa behwe bere behwe behwe pa nyamishira be nyamishira be pa betana sese no behwe ne se ya na basic canopy na man basic canopy very necessary nti ya chia biefo Dawuda hospital say yenka o say yare bia ha obi ano bomode na tu anamona bra ya so ye no ye bia new branch kra be say bosumi num ekobusumi nsie ne Akoma ase edwoso krapa Metro FM abrosan na kane na Metro FM mu no sa abrosan na mu ye wo abrosan na ya hye ni nyina glass fe ye ben gwai filling station enchen hwa baby afi obebia no ebia na oba be sikejiti usiketi no afa edwoso ka na wakachire meet ne se misi wo krapa Metro FM dan mu ho ne yaso won nso a free konongo efidwase akra ene ne mpotem Eastern region beba no udru edwoso anu asane wetwem kakra bi krapa Metro FM dan no wetwem across main road no na waba ye adwuma Mondays to Saturdays anopa no nso ne yahye consulting ase ekopem se nunum ebebo yare bi ha obi e wodin bia no yesa ewo ya mo yare so a eno nkyeresa yensa for the sake of be a otie Akoma FM na otie dwumadi ewo nasum yemfa ye numbers ne maw na free de ekoso nipedua mu bi a wonte ase no
ofra ye na obekasa mo nso a mo hwe TV na ohwe screen na se a ye numbers ni go ho o take anu afre numbers ye didi dwuma 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0201 681 717 0201 681 717 Sabre yare bi e ha obia no ye mo boso nkakrakra na ye nko mema na fam de bia ya na me de me ba meka ye kasa obi e bema eno nkyerese bi sika ena ye ka bema anya bema no obi a obehia no wapagya nade na wabɔ nko ane ye friend se we bema ba bema ne de idura anadwo a o ma ne ho kani enigi bema ne de idura anadwo a o ne ho kani e ma ne ho tɔ no ade ne de anka wie se o se de da no no wada kama ba ye kasa bema bi hwe o se doctor ye se anema nkoyi ade na adwojo kra ontimi ne ho kani nhia mu ye ebi a ye kasa yi wanya weak erection sign diabetes we ya bema na obema wu a Dawude Ba Hospital say bema tiase an bema wu bema tiase no Akoma ye adwuma obema wu enti emfa woni mfie wadi ti wadi mfie bi oson mfie do oche papa daddy baby a wo he free bia no emfa woni age oba Dawude Ba Hospital a ti ya mema ne se ya pagya mema ne se doctor ade na pagya ye frɛ se doctor Ahumachi bi esika no pi ni bi aha bema de Ahumachi bia wo se osika no pi na ohunkani da wo nkyɛn a wɔne yɛte ase yɛgye kɔpra ne yɛkɔ yɛnim kakrakra kama saa enti wo yɛ bɛɛma na bia wo bɛɛma adwodwo ohun nsɔre ana ɛsɔre a na adwo wo saa hawe a Dawude Ba Hospital say to anamona bra ya so yɛ ɛwɔ Kumase adwo so krapa oba yɛ bɛboa saa hawo ne nyinaa be free hɔ ebi a yɛ kasa yi diabetes ama obi wɔ hɔ a ne bɛɛma no ɛsɛ ɛsɔre a na adwo obi kura hɔ a bɛɛsɛ nansa sɛbi na ne ho nsɔre da ana ye kasa wugya na dum kura obɛma ne gyanim Dawude Ba Hospital se faka say diabetes na adwodwo a oba Dawude Ba Hospital ye manage sugar level no ne ye san hwe ma na fam enti sa obɛma na wu na sɛ nya adwuma kura ye ma waduru a onom a obesi wuda da mu asenkane no opani bi ba no anya mfie aduoson wotwe na papa ne ba 78 years minua ba oni doctor di nkomo de diabetes ne pressure ye bi ne ba ye obi ase doctor isi aka de aka ka be ma na doctor say naija oluma wo mfie ye o se hwe ni mfie sei onim di ama me ho aye de amete ase besi sa ba ade ne mfa mfie ho because me yire kra a wotoso me yensa ni mfie be 32 years 78 against 32 papa utimi say canopy ne openi ni penisipa otimisipa oh yes enti papa no kasa nyina no unim ye man na draw kwa within 1 week no afraid doctor say doctor ada me ba review me shut out hard ya beche me kwa da wo mase akoto kente me to kente pa beche because see me hunu say me me dadam my ya branch ya nesa enti ba bia obi ahwe efi bia no be ma wo sa atibie mu no sebi e ma ne nya adwendwen mfa nyensa nom bomodiana brother with a Ba Hospital oba ye mu aduru ahoden bebam bibia be okay diabetes asema ye ken obi wa obi ne de no say ye type 1 na type 2 ne nyina oba Dawude Ba Hospital ye behwe ne nyina ma obi nso de ne ye mujabro so ba akofo timi ba obe diagnose no pressure ewo diabetes me ma na fam kura no bo nse ni prostrate ho nso asen aka be ma bi a wo hwe wo sa atibie mu no mra Dawude Ba Hospital ne moa no enti say pressure ma edru ba bi a na ase wani subrew ye kasa sisi a obi hu ade tutu na ni so ai kusu obi timi ennem nipa mu a wo nso watwa hwe areho ose minhuna ase mani so ayi metum this so ade mu ansa na wasore sa nipa na hwe yen na ye mu jabro so ana se yare bi ama na sa ate bi enu mu bia no oba Dawude Ba Hospital a ye beboa na masa ha woni nyina afri ho diabetes ama mema bebre prostrate ehho aka bema de me se de bia wote ase a empa ya aboa ne se o prostrate ne benya ahoden ansa wo de bewu because areho atiti nipa mema bikom se ya hye wonom katita
but they are share rubber and kechi Dauda Bar Hospital say see a show catita to Anamona brother Dauda Bar Hospital ye mo edru se bi Johnson na untimi nyonso wo Johnson Emma obi nso wo catita na ye de ahye no no enye se untimi nyonso na emum no untimi control Johnson no do be hu an se bi wa Johnson areho se wo ye be man ya show rubber ana ye show rubber ba wo Johnson a wo chimu ansa na ba faka na bra ya hye edjuso krapa Metro FM abro sign mu a oba yebe mu aduru sa ha woni nyina be free ho obi dwonso ha okogina ho obechemu ansa na Johnson aba Dauda Bar Hospital say faka na bra ya so ye na omema semu nyina so ye kasa yi obi wo ti ho kakra otase ya na ne na ase hyehye no ne na ase timi hyehye na ase ya soja e wo ne na ase no oba Dauda Bar Hospital ya re bia se de tie bia no obey okay enem ya re enso ha ni papa me aba syphilis ni go no wo town e wo system nim obi nka se nkoyo ba okoyo anu abo ho ban ene nye no nko na aba ene shine nyina na munya dodo na nkoye okay oba bi obe hia na bonte wo se ne pa wonya nka obetwe nanso ye be kodem no nkoye be ma bia na oba bi ohwe wanya nam yare syphilis na go no na waya enkwa brother Dauda Bar Hospital ya mo yare yeso ni nchese ya faka bra ya so ye wokuma se adwoso krapa Metro FM abro sign mu a ye adwuma joda kopem memenda osa awo ho na ye de ama wo ne ukru brother Dauda Bar Hospital numbers ye didi dwuma is 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0201 681 717 681 717 Mr. Jubman was say Nenije Nyamishano papa da would for canopy no e was some betua meka copyrighted aso yet momra na betua meka nyame ensha papa Dr. Dawood man mema wo boa yen am ye gina ye na so e wa pomodin e kwa so ye de update e betwam na yatoa enkomo no so na Porters Hill School of Bible Ministry ese yanka nkyerɛ wo sɛ wo mo man kyerɛkyerɛ pa eti abomoden na fa ho ebegim bi nam sɛ wo no ma hyase nyame enipa nyame atonsa de afra wo kondo sɛ nyame dwuma no ye na wo ye ne ye bi kura no anyɛ sɛ wo de ti asɔre na emomo no sɛ nyame asɛ wo de abrabo a ye boye kwati a ye hwe nye ye etu pa sɛ nyame asɛ wo ti ase sɛ kristoni na kristosom etimi konkan a ene Porters Hill School of Ministry ese yanka nkyerɛ wo sɛ wo kyena ana so sani memne da ebe bo so me ne da to so edunan ede ne kwasia da ne da to so edunom yenhia e wa mankwatia school ye wo kumase ha ya wo mo ne baba yara sports stadium nom e na edi enhwe e ho na dwumadie ne eba so bo so me nko ano entete no anase school ministry nom wo mo de makomako enan e na egu akwan mu na wo twetwe mu nom e na wo mo hyase na wo twe wie yen so memne da ene kwasia da wo mo de bi ehhehye so elonte memne da no wo mbehye ase no pa no nkono na wo mo de akọ awia be se donko brem na kyese wo mo de akọ awieye afa kwasia da nso no mie no pa mu a e de kopem no nsia na dwumadie no akọ awieye next week nso wo mo de bi behye so elonte ya afra na ginkyeremu 0540389098 0540389098 mama yakwa ba ya ba bibia bokode yo etiefo ehwe TV so de wo mo hu nipa ban a wuti hwe na so dodo na so tie e wo radio so wudi ne san me pa cho me dina na akohia wa ba ye fie happen me pa cho de na do ba ye na de na asie ma me de me ba ye de moda room yaka ama na ye boko okay bubo so kakra bi enim say yaka akoba mu nsam de wo mfa asam ne ma ha e mate bia no enye se de tie biem de na wo de ba ha nkomo bebre bo so kakra bi na fe de afri mu aba ma wani age a wasa ba biem ne yemfa nto so matia okay em say me de me maame asem ene bae se eja sika sem bi hunti na mo ba mu no madawroma ayeboko amame ayeboko amao wati antiketi nka mati antiketi wakasa kama okay na otubofo na nyu onu ani muti anope kran ka mefre na mada na emse no won sorry okay ti manya abedru haidi edi nka aseda kese pa na mdebe manu okay na obanugu na aso apepa na apepa na wuntwa ntwene okay man ntome ntwene se madane ni nu aketwa okay eya ya aka me ni mi onu pe
shetu ni ho nti aka me ni mienu pe so na ye ya wo ne de obeto fie no kwanya no de me fa so ne me su se sia no na ma abrewa no hwe ni nti ma sua adwuma bi a me kita hwe a me de aduru me pani fie mu na me hunu ba bi a me de me kata fa no na me nuanom de otie mu otie wo mo se enkradan mesin enkradan a dan de me wale papa no ena na ya me de se no awale ku ye ba ne de nya me de abi ti na ma mbete na fie nya se bia me bo apa ye se sabe ne ba ne me na o ton ne dan na me dra mika na ma bete na munye sika pe okay sika pa sa ta mo no kula me hwa abre wa 3 million sika ne so ba bia so me ame modern bona me sa ade to aso okay nti me dana sipi amishira no amishira no pa body din sadia da no ba body nyamishira no pa nyamishira no na mane mreme na sabe kafra mani ya ono ani mebre se de misibre se so mani nye enkola nso no obi ampeja se de ohunu no obi apeja nka men na no kora na mabetena ha na ya ni go ase ama me ni mienu okay na ya ya se de amafo hwemre wa omunya gold no na me de manya hwe ya se be dampo akura me amasa ya san Jeffrey mi san ya cheche me yesre me mi nua no kura sa sre me se fiewura na de ye nyina ya pe okay die nkom bebre aye ya wonti empese ya basa kai ho ya on sa watenenka matenenka ne papa mu okay matenenka na mesre no aka de me de beton pie wota kakra mesre no ala wa ma ba bia me Dimitri beto okay na aka de me de beton pie wota kakra mesre no okay me pa ne cho wo hu me mobo pa mesre no ala mesre no yo sede wode ba ya mani aso no yo nana kwa no ama ya da antiketi ya da se pa se ye kan me di besimo so wati na wa ya na asopemu amaye enti ya da na se yo na wode ba ha se ya na ye kan ya asem ne ye ya da antiketi ase mane mele so famenya nua ketewa ya ka kire why nti ko Akoma to you why na ko wodi no so ada ma twaso na to da mete ha no na kofa how bebre dia ba wa wonana na wo nti wonana de yem kope gold yem pedan mo wonana eyemufie nti wo ma mi cake wate wa abrochire ho na de sese wo ye ni wa baba ya ma wo sese wa wo se wa ma ba bi du tia to kama ya da nyame ase yo na kwa nyame nhira mo pa ma me ya da ase nyame nhira unu anu ma mo fidio emu ha nyina nyame nhira mo medamasipi nyame nhira wo so nyame nhira wo madwuma yiso nyame nhira amen mi ekwan kese mfama mo amen na obia wo de na sembebe ha bia no erade mama hoodene na mo mfa nka mo amen yada so se wo baaye yada se papa abusia ha ya Akoma 87.9 ye ma me na no ada wo ba ha se na so aseda enka nyame se wo koye no team no ebe mu na wo motena so no emse nyame ya dum masisi ade akwakoye asomdwe nti wo baaye na eyaseda na wode eba yeda so ene mame akua ankoa yeda so ene no asi enkonwa so ya eguso eka meme de me honi se papa yi wada so ya nani ewo mo na so emse nkora no so wantam nkora no so hadwene nkora no so hadwe nti nkora no pani ni wa ha bema ba ko na se osha oye minor mremu no oye minor ti ye beja na kakana de ni muamia no ye de no atwenkoma ne abusansa die na mo so mo ye a mo de hya papa ye ne ye ya bre bia no efie ho nwo ha ya Akoma 87.9 FM Akoma mo samdwumadie eso ene ye da ye ho abasisi a mido na den na wote ho a wa ye stiff sa no ono kwano no asama wo de bai woni fofa eye sika wo chiri kakana fe ni Data within the line, not in the home, and not in terms of the providing in terms of change, you know, when I'm on this. We can be shy, see,
because in ya obase oba me je kola nye nkola ne media media inti ko bi e wo se so official kola o se ba Kwa hiyo kazi imeshoa mwanao. Meshoa kwa kama ilikuwa pesa ni ilikuwa ni 200 kwa. Mimi 400 last mimi 400 kwa mimi fan kwa. 300 na. Sasa omutiri bonese omutebu sisi ana tina so ana jis kan kanye 15 nos na henda si ba so. Ana me to mo second ana mo. Ko fune ba ko. So kaje le first time right there. Oh. Nani mu hwi ni nani ma. Nani mu hwi ni nani ma wo hwe nani. Na se dia aye tan ya ne sa okay. Eno wo na wo Mr. Afo. Eba ha se yi a ye tan na sem no so. Ono ne wa ha nsem ni bo anu oye adwuma wa ntini ye. Eto wa ha bubo so de ntina wo de Mr. Afo ba ha se yi. Me pa cho di nti amede ne ba ha ne se. Emfitiase. Ebia me ba ma me ne na tie. Ebia me makra ne se me kom ma ku. Me ba na ba me ya topunu. So ma mi nwura da mu hono. Jisa me kopem empanifo mo mbe pa ne chewa sa na me nyakwa akowura da mu akwakoda. Akoso saa. Enti mu ono na me de be yare ye. Me de be yare na mi hare na mi hu yare na ni so. Ti me de me di ko mi krom. Kura se bia na mi ko hu. Ti mi wo na eja ono aka chem se memra. Memle kumase no san ni miska na me de fo ka na me bae. Ti mi ba na se yare na me hu ntom ya mi hwe yare na mi hu. Ti me bi kwa da me kwa me ka so mo hwe. Se bia yare boni bi na aye mia. Fi se yare no ko ma me mu amusi me ma me mu na me samra. To mo hwe amusi yare bia ni hu. Ti mi de mi ko ni mu na me samra. Enti ampa me ko ni mu a. Enti mi sa ko bia mu na mo je me to. Mi de mi sa me kwa sa ba me kwa na mo je me to. Be me ya si woda. Amma koda ho be na wotwe ansa ne yi ni aba ti o ma me be no mi a me sa wi a me sa kwa ni asa age mi ato no so be me ya si woda enti mi ba ya na ja mo si ni si chire yare na ya mi ni body enko a enti ya no di body ya no ko e get to 1 year o ko 3 years ndo ba 3 years me first ka bi anko yewo uyeja yes se na se mo na wo ke one wo ma na tie mi na ne hwem ene saami wa ru nse one ko so ka se ane ko yi ba se ni mama ya basa ditina ni na ya style ka 3 years we ya check 3 years no face ya sika se no me check ya ska ko no 3 years ba man check ko 2000 se me kwa na me tro what was say na me bo ni ono me kwa ono me force se na me nyo te me kwa ko kan kala na ba o se ti mi ka so ko ero kwa mi chio na kwa mi lojina se mi mpama taje mi mpama taje be so te tu da mi kwa na ma fere mo mfa na ma fere ko jo se ko do mi ko ho me ba o ko jo ni ho ana ni ma na discount se ma amon so na ji no wisu a de ni se mi te se so ko jo se mi di 1.5 ba 1.6 an kwala on mi wa kuma mun sem djumadie ena ye de esomo akwaso ama video ni na so nam se ye sha se no ye ma ye tefo hu se ye wo updates e wo hono ma wase ye de mamo we de back to back a wase ye de mamo nipa a wo hwe wo mo e wo TV so Facebook so YouTube no eye wuraba ye anano da wode ni wuraba ye sebe ma twekura ma kura twinti wo ko Dubai o sekata wentumi antena ya cha se wo saba ye wono obi a gina hodi nkomo o se afere wo mpra no ne ade ne be mai ya fere ne afa ne easy kura na so de ya adwuma no no nti bre wo bai ama eno adana na akua koko Pastor Julius Evangelist Ann any producers nyina ne no tena sisi nkonwa e ma cha se hawe wo ho no eno ada wo ka ho asem efri ho ono agito mu se emfie miensa ne esika efri ne nchen e de akwa oba no enchen no 4000 Ghana cedis 3 years old enkura miensa 4000 na just afibia no enimu ayikura 1500 kura na so eno aye boy emase de waje atum sa wade ne de agu na so ne mane de na sede se wo se wo hwe na wo hwe nkura nti wo ba no wale ne papa nyina ne ba ye no ada nyame adom akoba mu nsam adom anyame de adom ye yaka bibia de afiri ho emoba ene ne ma papa wo ntem no aye jojo de aka
ene se papa be yi na koma mu na fe nkura no se de wa hye bom na wade ne sa hye nkrata ase no obekɔso na kyese wa hwe nkura no ama asomdwe etimi aba na awie atade ehye mi yemfa seda ema sinel fashion adama ena kyese wadwudwi me kama we ni 2 in 1 me duru fiara nyese ne mayi bi egu ho so hono he na me mekro no sinel fashion ena apamatade kama ede ahyame amenya bie ede be program nya ma ne manko na opam me ma ne manyina opam ne kama nkora de ka hom lab coat ene ntade bia office wear e ba le sade pampa de eye sinel fashion waye express adwuma wo sa je nkora akye wo mo adwuma eno ti hwehwe na kira kwan e wo Kumase adwase elite college akye ho a ya no afre no sa opese wo su adwuma anasa wo pamade no fre no e wo 0242212839 0242212839 ya to anko mo twetwe no so e wa ha se na eraba kwa ba oh na die ne bra wanim na kasa wodi ni sai ba so fe merajwa erajwa okay enko mo ye die mi sai wono ma me nyina e na ba ye wo ne ma me ne baba pani ana pa so me na me to so mi wona to so mi no wona no na papa kasa wo ware a mentuma be mo nyina wo ma me gita na ni ase a ware wie mpo papa watete wa efri nkwara brem wonyini ye wade ye wonfa na nya hwede na asie a papa watete wa de na hye de yem sade ba na wade ye de wai na ma de na papa di ayo ba so kasa o 87.9 Kumasi me ba so kasa o boa me papa bae no ye ni na ye fa ne se papa oba no wadi mfie se wo hu no se no ma metie no wadi mfie se me pa so na me wo be 11 years okay fancy 11 15 downway now 15 years fancy 11 15 15 de mu wa ya kan 11 12 na kan 14 15 de dia ne fa be 15 be 15 okay nti obae no ye fa ne se papa oh o so wo 15 Nata o madam fa so de me ba so de me de no o sape pa was saying de me kai e na me kan because buy that bread na me wo JHS o buy en mpa so yini na ye fa na se papa but na nyoma bi koso a e na me no sunti kwa ma antena fie je na ekoso e to de bi a kasa o se kasa e to de bi a ubusa me maame ade a aseme be free me maame anu beba no utimi hu se papa no na aka ama me maame ayede aka entiase e de na obisa wo maame asembe na free no ba ya ubisa me maame school ska wasimi ni bi 87.9 Kumasi ko papa ho da bro no ne papa ejai because of se me maame ne me papa ejai ntie ma ne ye anuanom no mienu no me ni mi sister no na ya setena na bibi e wo ho wo maame side but me hu ne se papa de nka wo ba ye na wa befa maame no se ye nuema wa ngasa school ko dam pa so maame nkasa wo mu aba wo school dam me pa cho maame nkasa me na school ko nam dam wo se obi han me pa cho enti ebi wo mama adechi amete ha se me maame beka no kra o frame ma Mr. Mama me ba ho fia ma me sisia me waskwa da bre no oton no ma wo insurance ne nchen ho no ebi wa frame ma mama ene miniska wo si mini bi ensam ne de bebre me ka se me boso a ensam bebre boso ye be se hu de ekoso boso wo be fra me pan wa na ade ade ebi wo ada ye be fie ho no mai wanim kra me ye hu se unhia ye wo fie me ni mi sister time be na no sister mutu free fie wankasa time be na tu free ma me no papa fie na mi so a e de na si ya akwara ketwa wo tu free ma me no papa nchen de ma me tu free me ma me me papa nchen ne ye ebi wo ho afie atete ebi wo ho no ma ade bi wo kra na wo awunim se wonye enso me ma me se waye me de mfiti ase me ma me ko fa papa me papa ba yi na me ma me tie me papa like owo don sin ye nkola na ye okay ntina ke se papa yi hu nti no ma me no otomo jeje mu yes okay enti ma me ne na mu a bi wa ade be chene makotena me papa ho ade chia mete ha na me nam enti emu wo na me hu se me sister nso ayede afifie ofre me no se wakotena wakofa bema a woni bema na yede ete na so tu ye kotena wanje ba so me de na da brand de me nkase me kotena bema so bebi wa me koda bema we ho ade chia na makoda na se na wo mpran fo do so okay enti ye ne nam saa na eno no enti nkoda enti me be ware no na me ba afie na me bebo wa mane se na me maame ne me papa ni na e wo fie na me frɛ na me se ma
nyame ye madom me ba be wawe o ena maame ye so wo fie ntu omonye dey omombra me papa da bra na me papa te ase bet me papa mama wawe mu me di wugina ai se papa me beside ye wo pe me bisa me maame ne a wo pe omo kan maame de to be ma nani ma ye to nuoma ni na ye dey e bai una wugina ye eye bibia se okay said ni so ahya ase efiri wani ase ba no ho maame ma ho me kakra menim ya akora e wo mu nti wo de ho me kakra na menya de bi mra sisi e memo atoa wasem no eso maami ke Obodino maami ke maami akaba mejo so fama piwak bre na aswe ye konom 3p garlic mixture maami ke medas papa pasa bo show bre no no mienu abo pepepepe na se ebo se wom na ache se ebre no eye piwak natural ye mere aye no ebetena se edi apomode ho enkomo yi kosu apomode ho nsem nkoyi a untumi ntena se na watie bi etisi medupe mesrew enyiwa fidie no emfiri wonua tv enyi mfiri Akoma FM simedupe ye wie ye na dwumade no etwa so edro ye no beka ho asemi eye 3p garlic mixture na edro we edro wonso a abagana ha ene atra ekọ amanone esanse obi wa abrochire a wotimi frɛ eme de mane no se meyadi die meyidi se 3p garlic mixture ene beboa me enti mumfa bi maame na esidi bi ama no ama ekodru nso a kire se ensofom na no mebusa me wafa baako se na ofa nkope 3p ni bi nto ennom ewo UK ho o si me obeba ha ne bo kire so mbe free akwa mo de gina bo asem ketwa kire se duro ni je enti wo de ba obato ato wonta wa bato kra wa bato wala bato enti ye waduro ene ye waduro enso amanfo efom atese eduru landing abroche hono mo a ebi nya bi mpo ene omato 3p garlic mixture medofo di number no fre doctor Sia ne enu ni nkomo ene nkomo a ye di eye stroke okay ama nhwe mo bi aba na de mamefa number no emawo na etwe to hono na ye wi a wa fre doctor anasa me no gusu kasa ya ene doctor enkasa stroke se stroke ayewu nua bi o maame bi o papa bi wodofo bi ana wo ankasa ana wo nsanima bi ahyase ebo nka ye wo fan ye dududu wanom aye du wonam aye dududu o shempa bo akra na ewura wo hu as wani so yo wisi obi kan asema won hyeda nte asie yie as da bia wa ye confused eye stroke ena ebo nka ye no fre doctor Sia ne enu ni nkomo ye number ne ye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 ama nhwemu na beto dwa no efiri kwalebu doctor ni bia wo hwe Akoma ho yarewa ahodo ena ode abeto dwa se ye nuane bebreba ye die no ena ekunye se yesisa wotete aduane bone ma oyefunu dia bontwene ma asa wo bedi asa wabre wani na so enti wo se ye nuane ye di kɔ ye yem no ena ekunye nketenkete boni beka se gadu adi ekunye enso ye hu na enu aduane kro nkonkomu aduane no nkonkomu aduane yo ye dia ye krom ha ye we ye se pintin bi ada wo me me da asema me eti woni no koto konkomu aduane no de ba be ye bibi ofi a se bia de odi gu kokomu de odi gu tea bi mu ana se bia de odi stew ana nkwan onhwe ho bi kura no asa de na wakoto ne moja enyema no ni nipadua ingredient bi wo mu a eni kwase wono no wadi bi enso wode ye den ye akenkan ne enye live ye de enu so na eku ye enti eba asa no ena piwak natural Dr. Moto tisi debi ono so behwa asa de no so ahwe wono so kwanhwe mu no the same thing eno si nkonkomu aduane no num yade ahodo a ebi de breye pressure diabetes stroke and was nipa ewu bebrebe enne wo krom ha no eye san nkonkomu aduane ne yekunye yes and we nipa na wo ho no mu a ukoto nkonkomu aduane no na eni ma kenkan a mo obi nkenkan ma bia wo ye blood group o eni kwase wudi saa de wo ya ewo saa konkomu aduane we mu wonim no wadi de yade bebre wa tese wodine ho a wonte ase eno se blood group no obia ne de wo se wodi
ene die ne kwa se wudi enti wo ade a wonnim na wudie no ama wo yade pass na wonnim se wo yade wonnim se ade ne kofa yade we breme na kyese ye bibi ne wadi akomu a ekun enti na stroke bebrebe a ekun ye no nkonkom aduan na di stroke ebreye stroke won se yese yetumra ni ya kiresi ene dua bia nso nsi asase so a eni hini enti efri baabi na akowie baabi enti nipa bia wo pressure emojabroso se wan pe 3p anom na anyiyi entini mu efi srade ni moja de mu ama emoja na akoma na pompe no entwi amfantini mu yie na bia nkwa adwene mu a emoja na akoma na pompe no ebesizi season so a stroke ho asem ne yeken adwene mu no emoja ne biko enti se entini no srade bi koda baabi ana emoja bi koda baabi na akoma ne pompi moja no na entumi anko adwene ho baabi e wo se koduru na ekopem na esasan ba akoma ne ho a we che se adwene no enya moja ne bi enti ahoden ne e wo se emoja ne de koma adwene no we enya enti se koba saa wo bon se adwene no daba na adwene mo ye adwuma mpo na ye dan na ne emesese mesrew adwene na di stroke ebre nipa emoja ntumi anko adwene mu a di stroke ebebrew de mem na koba saa nso ne se srade ado ni paduanum emoja bi esisi wontinenum enti adura wo hia eye 3p garlic mixture ena se wonom a etwifa wontinim ena se wonom a eye omoja mu adwuma eye akoma ho adwuma enti we eye 3 in 1 enti abra wonum na etwifa wontinim na ena ne srade no na eyi moja na ada no tide bia wontinem ye free enti bon se pompia ni paduane ba bia enya bi enti 3p garlic mixture mesrew ye ba ne ye ka ho asem se ya enka se ye aduanum ye nwianum nkirew aduro no wotona wonum ana be hu se ye waduro ene ye waduro je number ne Fred Dr. Sia ye number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 ye wo stroke ma hodo mienu ye wo ischemic stroke and ye wo hemorrhagic stroke ischemic in medical aka ho asem no enna se wontrimu sisi a emoja ni ntimi nko adwene mu ene ye ischemic hemorrhagic no eye bra emoja no akopem but on penisa opese wo de force ekọ adwene mu because on misese wa nkọ a wa adwene ne emebewu ama adwene no ekọ stroke e de abraw enti de force etwifa srade ne emoja na ada no so eye sana ma entri na wo adwene na ayeyere bo nse apai na emoja ni nwinu egu wa adwene mu ene friend say hemorrhagic stroke sha asesa wonse wani so yo wisiwisi o kasa nyina asesa na wo ketremamu ayedu esa wo bi kan asema wonti asie yie na wo ye confuse se stroke ebe ni paduane mu a ema wo fan ye dududu ema wo kasa akra no enhyeda mayie ona asetimi taatai ontimi mma won saso entubon se wani na so yo wisiwisi kan na hu ade panso no bi ba unhyeda enhu no se obi anya stroke ana o pressure ana o diabetes ya pressure any diabetes sanyare wa mienu se uwo bia hwe wo yie ne pe 3p garlic mixture nenom na dachi bi anko stroke amrew 3p garlic mixture uwo kuma se ya bowra kolena heba dani heba kriske heba ubenya bi ato hofo enko Albert Sam takrade eye AA Mensa Koforidia eye Gabson Pharmacy wa eye Mumuni Away Enterprise ena woko Little George nso akache ewo Tema Community 5 a obenya bi ewo ho Ashaman eye Ekus Pharmacy na ama eduro we no ene bi busa sent menum eduro bi a metimi anoma ka ho ana ane wo abrofu duro a wo de enom wonum wia no apaduane bi adi wonum anu ahwe wo bre no simadunum se dunum be kabre na wonum eduro no so a na ade anom 3p garlic mixture woni eduro bi anso no mu a na wo de 3p aye wo eduro ebeye mugya no ni ntini mu adwuma enti ade pa ade oni padua no entumi ntinem je na be ne Fred Dr. Sia na stroke ho nsem pressure diabetes de enti ye ka stroke ho asem a ye de diabetes any pressure e ka ho ne say sanyare wa mienu ene ta kofa stroke ebre nipa obinya diabetes a esiche yade
chese broni we ka say the probability so obenya stroke no e wo soro pa wonya pressure so obenya stroke no e wo soro pa odi opa ye nto nchia ko hospital na doctor kan cha say wonya diabetes wonya pressure enuma drobia ne ye nhwe afe so one will blow them one. The number na friend doctor ye no ni komo. Your number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai se aduro no eye 3p garlic mixture e wotwom enti woto anu osum yie na amo nyame bo a dasene no besehia mami ke nyame onsa papa piwak mre ena yede be somo no edro no 3p garlic mixture dasane bia wo hia bi ena ntwema yade ne ma ansa na wape anu edro happy birthday enko emfama kofi ajekum hini ejei kofi ajekum hini ejei wako school ewa mekom SD or class 1 enenya media feba ko akane fie hom etwei efri wo maame eno papa Mr and Mrs AJ wo musre nyampa ede ma sade wa boga na wugina ka ho sa no amato ne de nyame nkoso a na wonhyira wo ma daache enye fe wo ma onyini na nyame ho do nyame ho suro enye wo ma happy birthday enkoma kofi ejekum hine AJ ya wo class 1 ewa mekom SD wo maame no papa Mr and Mrs AJ ena wono ema wawoda pa no ti oba pa yento wo nkoma no so afede minim se wanya vim minim de ntia na ayesu na se wo ba ye wono maame ne ba ye kwan wono maame ya na atwa minim de ntia so papa wa ha no eti ena ayesu a eti bra wo be ware no se de na sie me ba so bra me be ware no me bebisa nneoma papa beje ena okeka nneoma obeje nina nti aware no course na asede ni nina no ye de bae ye wawie no mama me wawie ma nkome maame ehonum biem enti wono ntoma na asema na asede na okasa ye ne de an me kra me yi se wo ye de okan ena papa nso de se wo ba ware na wa bre wade na se bia a me ka won sa se wo sa wo frɛ na nka wo bisa me pa cho wo frɛ na nka wo bisa aware papa ye wo ba bi me pa cho no na gina ai se me papa okay wa umbisa me kra me yi se wo ka ho asem da umbisa na me ka no me ntuma no de bra me e de ntuma wo o maame no o ta se maame na aware na se no hwan na je nneoma no meba hwan na je nneoma no because nya ware peye ni ba bi obi ade fa me papa no na gina je na ade me maame je ne de abusia ne je omo de eti ade na wo ho na wankasa a me ka won sa o me ho but me de maame no ona da ke wo ntuma ne maame no che du fia che na ye du kufi ba ku ana me ana mo de ko fie ubisa ase se wei anja me be fa course maame mfa maame ade na wo be ware na papa je ne ntoma na otso ma ne mfa me fa so obo ntoma no e wo me nya ne hwe me kwa abo a me tibi busa ne se na de woni kan sen e wo wardrobe me de kwan utuo no wan fa ntoma na nko me tuo no me tuo no de sa ye yi nuoma ne sa no ye yi se be ya obeto a ntokwa opentokwa pa me say utuo no se na trousers wo dem ye se da kotu da bi mami asma wo kan na the trousers wo ho ada na the trousers ha me fra wo na de be hwe me wardrobe odo na de show wardrobe na wo ye wo hu se we papa ne ntoma ye pelintim ti obi ayi nuoma minyu su wardrobe pa ko nti menyama nya oyigu wo o pake me nugu na odo punu ko ye ena wo fa ntoma ne ko okay papa isi wo no maame no nua mo no muhia mo ye ne pa de ensam na ya na wo maame keka kire mo a eti papa mu mpana ni mo ahwe me pa so ebi nsida wo maame nka papa ho asem bia nkire no ebi nsida wo maame no papa nkon ma mo ko gina ntemo da entokwa ne besi bia no na me ni fie eye fon so ne ya frɛ me na maba me ba me bebi se bia ma de ne sie o so papa na sa kana bu a me ba na papa wo dem esan me da na me wo ho na me ma me frɛ me se entokum papa sa kana ho ntokwa ne bi ti me ba no papa bi ti next to me ma me ho na papa ne so wo de screwdriver wo ko de be wo me ma me ntu opia ne be wo ono ti na me se papa se me be wo ma me screwdriver me de ade na me tunu me nje me pochim ne me tunu se me tudua no me de bo wane sesen na sa wo papa ne so ampa e wo na me se on patame na wo no na woni bia ne na ekwo na wo pata mo na na wana na ekwo me tudua no mo so mama ntu
Okay. No, mami too blue. Mami too blue. Catch it. No me boy on in the baba Akoma worry but next the pain too blue me. No me mami patamia. Papa ne patamia. No me Jimmy ho na e wo no etin. Ona chesem de wo no. Obi obata wo. Ona chesem de wo. Obekonto kwa. Obata wo for ben. Wa wo hye dem obekonto kwa. Biba so papa ne normal wa ha. Bene. Aya kasa, mama kasa ne yafa unsi. Mama pa so muncha so. Ahaya abon. Ti kasa. Enti me pa cho papa ne me ba na mbebi sa na papa ne kire asem ni na mu wie ne me papa de me hu ne na ani nkomo. Enti ene 3 days to se na ne ade be kye ma ya ba ha se. Ena me was small girl bi amene ne te. No dre me ka no ba na osema. Wo papa ye bo kobi. Na me se se kobi ayen de kasa ne ne ye mu nso no. For the past be 3 months kwa yi ni de. Me ni mi sister ho na me nuane giska de ye de eduko school ya fa ne say normal yi adentia ebi wo ho no ma wo ho anu aba era miniska me de be ko school na ya mane bi ebi wo ho anu wa frame mi sister ebi wa na mi sister frame me kwa ma wo me wo de miniska na ya mane bi no de ko nti ada no anwumro m bedidi wo me ho nti o mo ko no me ma me ye say na mi sister aba ye ho nti o mo ko na me ma me ye say ko bi ni nko fie nko nsuo na wo ni nsuo ba akokora nti akra na ikofie na akra na nchire mu ono de bai ne se okọ no e na me papa friend se wo mra ono so because of say wo ma na watwe sekan ni watwe we ni nti no obi anko wo me atwe sekan ho da ada no me amani sekan no kra da ye dem sisi an da me ma me dem sisi ye ma me no omo de abele ye bachi no one no sekan abele enti entro sanso de ye elu ni ane bai no omo da don family me papa friend mama ye muku na mo say ma do say muku tia me papa friend no wa ma ana me papa na me muku mo ya me eti da eti da no adwene bi a obi so ka ko o tumi o ni wani ko mo say obi ampa me boa yes am fine mo so mo ko obi ampa me de mo obi ampa no man sere me tinsam o me tinsam pa me akola o me kai said the last time you nwumre bi me ma me beda me obi ampa no eto de bi ma me je fa obi ampa me eto de bi a me ma me be dware a just for phone so era be gina me nchen na nya sa me ntimi a just for dware we dware eto de bi a ebi wo no ma me be 2 weeks wo me papa dem wansa na me ma me tu afri ba bi a wo ye dey wote no adana no ko da wa mo me wenti Mr. Fo wo ma ne nkasa matima me ohu se wo ba no wo ba wo so oso ma ba ne nkasa mama me simu cha meja ya okay adano na me wo dem na ye dan de ne de me refida no na papa abobo no nyema nu ni na wo kɔ eyi enti wo kɔ no na ennem de mete ya ne se wo ye se me kɔ eyi na ba me ba na wo yi wu nyoma ebi wa na maame afra me phone so awura wo papa se me nyi me nyoma ebi wa na wa afra me phone so awura se ebi wo kɔ akɔbi na frɛ me ebi wo kɔ ya obi hunu na wa frɛ na wa ba amane na me ye na me se mama akoso enti pedan besi akra be pene wo de ayede wo de etu enti me ka sa che ma me na ma se ne ma bo fiera na ma ne fiera ne se dan ba ko da ho de be ma me ne ko me frɛ me sister ne ye pe besia na yenim se ye se papa ne be jai de wo ye de wo ye ne ne han dan wo fie wa ye de e ma ma me no enti dan no obai na me wo ma me dem ho na ye enwumre ti ko bi ni firi ne me papa dem ho ya me na ntu amfiri me papa dem ho o papa dan no ne o ma me dan ne te san e de anim hwe look me I look you there be me papa dan ni ana ma me so dan ni esa so e wo ho a kashan enti ya makobi na mfiri me papa dem ho no ti ko bi ni dre me ka no be ra dem no ye no se mama da aba na ma me de no ma me ma shi se mi mu me yare enti na me papa sha say de kasa no bisa kobi ne questions enti ko bi ni be ra dem no ye no say me papa ko no ma kobi ska o ma no scan de men aso man say 80 cedis 100 na kobi ne buy say ne papa so on be scan kai na nye dey embra enti kobi ne buy na me ka che ma me say on fe scan nye dey e ma kobi na kobi ne nye dey enko na odi scan ma kobi na kobi ne pie ko eto de bia eto de bia ensem bebre entokwa sei en chese ensem bebre eto de bia asem enya asem kwa wo say dan entokwa ye mantem wo de every blessed day me ma me ne papa ko ye mantem wo de eni ye fie o de ubeti de bia na efie fie o enti to de bia me ba eto mre bi kwa me kaseti a me ma me sa ada wo so a
de bia na mo ku de bia mo ku de bi adai okay enti papa akra ne kasa nyina me hu se na apesa obemu aye pese ade sie ni eto so wo fom honum ade na wo wo ni sisi a wo man ntem no ade na wo mo ntem do me ni problem no mo ba mo ha me hwe mo se me ba ono ka se me ba pam ofifi ba oba fa nkara oba fa bi ade sia nkara matma pam mo me pam mo no so nko school ma me ke bia ono na ma onenam bisana ma me oto ane ese twem se wanyina waware nti empase e be ko sa ansem no bebre aware mu no aware na echi ko se akora wate se wono anka se akora wadi watam da oni matam da okay dia na wo ne ntem se mumie no ntem na tesen se asemisi wo obi kra anti asemisi na wo am bi kyeremu a da se na ma aka o ta se na ne kra o mu mi so no ma tan o ma wa ye muku o sa se wo se mu kwa na bibi kwa mu sesi anagwa wo so mu yankwala wo am ba ka bi kye da asama ba ka kye mini na ne kra no so tie menu asam se na asam ne tie da me ba cho and any 3 days no be quiet me ba fie me bisa we yakọ bi asam me ka nu ma me asam me ka ya so ba se o ma asam no ba se ka asam ba da bi asam fa se ye ka asam aba no wo am ba ka bi kye wa ma asam aba no ma me se da se ne kra mu yankwala mu yankwala mu afre bisa me ba mu to mu musa ne se mi sister panyi no ne kasa wo chia na wanye so we afram da ono sa kwa no afram mu bisa da wo tse na wo chia wa wanye so chia na wanye so hono chia me ba cho metimi okay yadi si na sasi anom edi ente na wudi wo maame achi a mo ba ha ye pesa mo ka na papa yi hu de ente amode ne ba ha sei me ba cho assemble kokko so ne frame wo abusua me wo fa mo bo mama ne e no mo se atoso a me papa de wo ye na no wo ye de wo ye se me ma me yare koda hospital a won fi no e to de bia pram so ye beba fie ne bi wa 30 e bi wa 30 million 40 ni ya boka me papa bibia anim o frɛ na omba ye say o ma me ma me asomunyo no wa frɛ na ma se si o ma me no papa obi antina le baby mumu gu no ai mumu na mugu ai obi a se na wonim so ma me no papa mo se afili o mo we dan ni o so mo se afili ba cho ni de ensi because ma me bibia betimi asi obetimi ewu at any time they say so enemrem it is ade china sa ma me no papa we dan ni o ma koshia na mo siesi o mo ntamo e made na mbe eno no de asem bia ba me obi ansa ni mu bi monye so asam na mo ba hye ma me ni papa ntamo bia mbe hye o mo ntamo me na ma kama nyo masem okay et wo de papa nya asam tintin bia o mo se ma me ni hia na somdwe ne mpoma no beja muta na abekoso amonita and there no lie say wo beja muta ana so be koso amonita no ye mpese be so akwadita ne mpoma mu biem afa wo baba mu an kobi wase 3 months ne wo man skada omoboa de twato ma oban skada be nante school nya na mehwe no ye ma kwan ne abo bi school ko be na otwemie no ni books 7 no wane to nte obi am ka hwe nkyere me okay yate yesi for mo aye be hwe na ya ka ho asem na na kwa busa sa wonim sankra na bi school akra na oje chese oba na oje chese okọ 3 no so oje ne mpaboa na me wo ho oje ne mpaboa oje ne bag oje ne books awata ma akra ne nyina minua ne wo ho se akra ne hia yeso ohia phone omo ye bu omo search ade yeso ye mfa no no nto nchen ye mfa no se books kra ye nto na e be de akoto phone form 3 so no obekoi ya be registration ani ade ho na ehia pa na phone sam ne de ye fan to chenti ye beto so e wo form ho no mo abusua ha ya Akoma 87.9 Akoma mu nsam dwumadie ene ade so mo no Abref Beauty Parlor e wo Kuma sia so kwa Akoma FM ye chi ha ya ye ne city mo no e dia ne mhwe e ma ya fade ne ya ho siesie besi piesita na chese makeup papa bi e dia him eno ti aba ne se wo makeup pedicure manicure ena fe e ma ya ho siesie piese na hodo ne nyina no a e ye Abref Beauty Parlor behwe no siesie wo kama ama bibia atotom ene waye eyebrow permanent ene semi permanent ni ade nyina woye bi eno ti abomode ambra bra finche no siesie wo kama 0508424242 0508424242 quick credit investment e ba obesia hodwo wo bia timeji bia ba adwuma yefo ankrankra adwuma yefo bi bia da e ba no besia waso badwo pansi ho wo fom a e quick credit investment we de collateral sem bi anim eno a eno Ghana card 0302
0390 030220 grow fine mojadro mojadro mu super na se wonsa no nan ayetititi uko na so wontimi na da bia da ade ba ti obi so ne fini na so wa bra kasa na adwene wakọ akima woni ndem mesra wo bomade ma wonsa ka grow fine mojadro wo ba wo fiti ko ne ma nkoyie wo de ne esisi so ba bi won ma busa no ko no ane time wonim ana am sa the time no ayesi nwantan bomade ya ne pe grow fine mojadro ebeboa pa aba bibia ko ye kama edi ama onuane no ahodo ne ewom eno to yade a grow fine be kan wante anase enche kura na chese wasan ate edi esi wona so 0244 596532 0244 596532 home sweet cereal lego mix Tom Brown ewodwasom na Tom Brown we edepa na so mo de wheat amoni soya beans na wo mo de afra ne kama enuane no ewom no fiber protein energy ayemu ma eboa immune system ebusuamu ne nyina dam obi abetumi edi bia papa no sede na nse wiemu ye no so de no asakakra bi na de sigya so woka etoy bebrebe no ache enkwada ne nyina bedi bi ne mpanifo so ye di bi ede akọ yenwuma so ye friend home sweet cereal lego mix Tom Brown pebito baby bia ebe obi atu form friend 0246 697358 0246 697358 Currency Ventures Zahara Mr Energy Capsules and Zahara Man Capsules nyina every one mo enchain na meshay ene ne capsules no ba ko ye nsuo ba ko ye topa ye ene esa de wo ma atwere de agu ho no ano wo yi capsules ne mienu a na che se nsuo no so ne ti no watwa cup ne miensa anopa de anwumre na de amemene ennem nsa ye de hodo nyina ebetu ase sa wo ye ba anasa wo ye be ma ebetu ase e de ama be ma wodro pa aye Zahara Man capsules ebo ma ennem mra yesem ne nyina etu ase be ma wo ye kra wa ma unsanka bi hindi heba meshaman meme nyina yetu aguso eno a ne de obia edi treat malaria typhoid and afa diabetes asanso aboam ema ye pressure nsem nyina ateso de amayen 0248 569335 0248 569335 ofrepe currency ventures wombaje osuna nupa pay Zahara nre wonma bro bi na so ba bia ho bia no so nya bi na watimi ede to yade ase raffle coast asifa tenga na twa enam se ne de wo raffle na wo de ba no wo magune ma mukura ema tenga na edalfon so a eno ansa wa dial star 365 star 224 hash anase star 789 star 224 hash na wadi wo mo hye no so na de to ticket eye tenga na pep na wo to na wo twa ubedi ubedi obi atwa obedi woody TV phones fridges and microwave afa fuel voucher ya eno 1000 Ghana enso eka hom abosome nan bia mo amutri ye ne bi mu dika ni nyina nka fu a 3 bedroom house eda so eno ti bomodin asa obetwa bie enam se utwa bia ubedi enese de wiasa ye de ne de we no mo raffle ya na boys ne girls no wo mo ede sort mo ha na we nko ade obi a otwa bia edi eno ti bomodin frɛ na ginkyere mu asene media yi 0308 255 707 0308 255 707 Rock Care Clinic Limited Pacum capsules Janicure 442 and a Faven capsules Nina everyone makache na nanu ya wamasa de medfagin aba eba ye mrewafo ne humachoba so de mani mu sei ubonsa akokora pawo ene wam no ko jogging abrewa wam no ko jogging enam se woma hoto so no eye medfagin capsules emrewa ne kokorafo nyina da e ko jogging enu tina say arthritis ama waposo no efuafu odon se miape na tom ama waposo ya oyapa ma unsanka bi wa wadwuma e din bedru fie no abre no bomodin aso beti bie no amemene eye capsules ade bechi no na ahoden foforo aba onipaduem rock e wokuma se alaba abu station woni wopani siko house no na edi enhwe 0248885040 0248885040 na na kuya kwa babiem ena dia wuntimi ntena sekura up and down adwuma na nya bete inki kom papa kwa ba ya na sabi bia boko wodi trophy bai sa uko nkran nkran so dia trophy apon sa trophy zekra kwanu zu nya bio sa ene ze de nkran nya de baby akodi ka no mfa ho na ko nkran no na wa fa trophy amadia trophy ni ba yere de trophy ni sugar bread wano yo de papa asemu yo bi chira mi trophy ni sugar bread na no so ye kama bi wo ho pa sugar bread wo ho na ni awo mesa to so kan de no
Yadidam ba. So yeah. Eh, you know mo ja trophy. Ehonu de kwan so de bi mi ho. Omu nja ye bet. Se you kwan na fins awon kunu mu de chi. Ade. Na trophy for no mo ko gina ba bia ka ne twem. Ka ba. Eze honya so mu ye kwan no. Omu ye kwan nti o de traffic basa unya ba bi kwa no aton de. Ene nsentia, ntina maka he. Mi fa nka because mise mko hache pa mza last year to mko kran kuro no mache last year de nyame ase last year to aba pa kwa ba only so minim say je wo ke ka ko e be fa ha kran de opo ho nche me ta ko obesa ko nche so obesa ko say na say 2 weeks 87.9 we just I did 2 weeks. Tell me, I mean, information. 2 sir. Oh, on crank 2 weeks. Yeah. Oh, yeah. Nyame ase. E cheda anya batse. Nyame beye fine. BBF beye fine. Open there ya. Yeah, your pedium say ich me nkwa ne mi opio. Ich me nkwa ne mi opio. Na we bi fisi na we our man sa so. Ich nkwa ne mi opio. Ana ti di obanya de na twem. Wo pedie wo se bibia be ye fine. Wo pedie bibia be ye fine. Busa say open pedie. Already no. Twem. When we time na above for so say cream. You need so yes radio cast more kind back. And then the kind back yes say subie. And the get ready. Kind wa. E bi onu so na ni be ti o say opede ya wo bisa wo fam. E bi aka so pe kan ke be pon na. Kai nke yi abesi wo. Mi si wo mo munya di o. O mbenya di na chese. Oh. Menya di ba so say. Obu so ba say opede. E da no sem no. Ene na okra na no me kan ye wan fa ma me. Ene de bi. Obebi ya no opede. Afi no betua na ni refi ne ho. Na ba ma ni refi. Oh. Iti we opede. Ena etwam no ye jani kan no be kan of fom. Adena open no uhia ne fom o. Yo, etiefo. Ye kan of fom a me dey update be ba. Na me update be ba. Menka ba be chire say obeka no soro say enko kan form dey na ko kan form wa say won ka obe chire na kranka I update na me dey ba dey say me story ha ba ye be ma say is how the account enti ye wi ya dey update I don't mean eno kwa me nchirem kese kituwe dey ba pon ho na poso sa no yi kete mampo ai wo sha dan nchirem sa me anam de me ho me na kranka me ya zenka ka kire me me ya ayon so aka kire me ebi so no here folic acid protein here protein ni nyina no aka kire ma keka bobom na chese ma join no yes wa kan nyina abom na me dey ama okay nana ama Mr. Afo John Afo waba ama eya asem eya asem pa awale ko yese yi aun na emunsam no aye bebre na ehu so abem na ehu so bamu na ekofrafra nkola no Mr. Afo omra fompa na ono so na di case we nyina ba wa obi afra wo yere nyese nipa no woni mu no ehwa wo dem ni ono so wo mu fie hwa bi wetumi adua yi ase na wafa fo afa ni woni ma firi dem ko e bi susu a na bibi kakra akoso ama oba ni sulo kakra enti na ono so yi ni nioma na wo yi ni niema no so eye fie hwa enti wo pe wa dia mi anam kaaye ne boa mi ahano mi hu ahantan kakra wo Mr. Afo nchen ese se nkopa na yira chewo oba mi anam ka aseko me faafo na me ka kire wo firifie ho nyesa me beto ode besi enti de asie no mesre mo monka me ho se wo kra wo ntumi nka utumi ko onipa ba ko bi nchen kakra na wo ka kire no na wo ne wo ko wo yire ho oba we de agona na wukunu ye den edi enti wa ben
koka no ho no so opa wo chew anka nya no ano no ka se me nyina to atwa adenti na mechanic wa me from me kwa yase na mechanic sa enti ye de na asesa wo ne ma firi ho sa ene de sa ne nyina nya wo yam a enso anamo be na wutu fa wan carry an kire wo yere wonu wa ma na asesa ko wo wie so a won carry njen na wo toto bo ba park yi so sa na ade be chi na ade be chi na ade be chi si na ade be chi si na ade be chi si na ye den Mami dear, nene ma dear, day. Mema sana day or bad time. Or bad time. I don't know, make us any yes, ya. Now a coffee how be braba say, oh, now, Mr. For one na. Ube huna team now that from Ube woo, because said the woodsy jina pomechi, then come up be a because to be an utiano. Ube muniato. Ube muna to na waje wani so na ade ba akoso a womra from ne se oba die ye no me ye ba se de na na esi aye din na usado me oba na usado no me esi di wo ba achi ye no me kura ye husu wo ama omo aye so ya homa chede anante wa irigu omo so bom paye bom kra enu kra ye hu so na wo de wo dumi wo ba de ye nya sa de no o ya de a watia no papa wase de no watia na watia no ba wo be bre wasase we so nyame be twia wo ka kopim se wo be wo unye yie da ensem ni bia no so ensem bia no so Mr. Afro brafom na nyesa ebe ha adwen na nkwara no so mo ani hwa ade o enye sesese wo mu so wo ba boy na ni hwa ade enkwara ntumi nka mma wo ho wa so ntumi nye nkwara yi emma wo ho eno na ama wo brain se wonya abotire wo ne ma bi ho a wo betumi atwe wo ma no se first na no mu nyina aye fine Uno mu nyina ya fan ye de be nko a na ekoso emfa maame ne ho yawo because we no kra wa na wo ye de wo ye na ma akofa ha wo nyina aba sese wo bodua nyina wo bodua ade be ma wo sa ba buruburu nu ya na ma hu se wo be dware a wa ha wani maame anu eden Mr. Afo brafom kakra na se wo pe wo yera yenka na asomdue nye de mra na mama mi so ya no wa ya mana bruso wom se wo na wo mama man ukunu oye nku twefo enti be ma bi wo ho utumu se mama ya nku twefo but obi de bro obi de so enti se wo hunu be ma na wo ne tie no se wo hunu ne sa wo benya asem be bia wo sa ate no so kra ehu be ma betumi akunu ehu oye nku twefo enti se wo nimu a na wo mpe no ho asem a ontu ena ne ba boy ne soso no ne ba boy no mesre no ye papa ne ye se wo hwe na se enuoma bi nko ya ono so wanyini on ha ne dan na onko ne baby se de enuoma ekoye nkakra ma no ontu onu so ntu mfirifi ho no ha ne dan because ne papa se ase na wo mo sere ase wo mo ye hohwe ase wo mo ye de be eno so boy no opa wontu afa die ama de make wie nyina ne se emma no papa no omomfa phone Mr. Afo eya omomfre no wa wie o sesa na ope momfa phone frɛ no mo papa no de SBS awie mo maame na abeka se me maame nware biem a ewura wo da ade ahu ati na maame tie so wo di maame tia wo di bi ache wo da ade ahu nti menka che o maame se maame magu aware no ehesa enye fe ebuo nye den enimu na emom da se de tie bia no ye beka ye den abom na maame na wo gina ye bisi a ono asi aye den ama no ho se de ne o ma ekoyi wo maame na besi gina ya ama no enye wo na besi gina ya ama no efise ehesa na akona ade wasei enuoma ewo aware enimu nti se de se papa na efe ne se aduasa se ama so mpe no papa na ase wo mpe so mpe biem o mpe biem ene o mana so munyu o mana so munyu na wonwene ne ho enye saa enu ameka ye se omo damu no onchen wo mu eye se ye bia ene kofa saa yawo ne de bre no ba kuntu frifio
saa na meka baako entu mfirifie ho na obi ehu obi abrabom na obi anam ne baabi na so no ase wo mpede a o mana so nyonye mema bebre wo ka so wagya wo mo a ebuei ade oni o ma wo so pe wade anka akọfa wade to ma police na police station na akọ so kra yese yi ye fa ne se ye fiasem ye fiasem wo be ma twite se kan ye fiasem de edru no yesra mo edru sa na ya na ano ayede we nye fiasem we enye fiasem yesra mo etoda bi a police fo mu nyina akire mo be mu na mo chi papa kakra na mo de netena ho kakra eno kra no obehu nse henya kakra bem na ma hu kakra be nipa bi mu na mu jai ne sa se ye fiasem a ene se ekoso no da kro ba kukum ba ko yese nti yesra mo ensa ne yema no so no police fo no ya momo aye e wo sa enioma no ama we simple yesra papa no on tira ne baabi no no so ntira ne baabi na ne ba no won hwe no ne baba akopɛ ekome akora fefefe akora kama ekome ya dome no se de ye me yakora wo kan papa kan ye me ya ne se na de na ya de wanye ya me de me fa ho be nti wo ba abora wu ebi so wonwu o akora we wonwu na ni sika no ba be hwe no wawu nti me sra papa brafom na de aka nyina no yemfa nye de yemfa nkowie ama me da hase yo papa ama na yes ele se ade baby ade be ko bia ye ni no ase bia ka ena ifif enda nyame ase echi ati for the ahwefo ama me sha ase afiri eno me tie ya na omo so mko police station na police for say eye busu asem nto omo nko sisi ye ka kire Ghana police service ye besram na say sa obatia na we ya twitwa we nu akuno na we ya twitwa we nu akuno asem we nya asem a obeka so mfa nko fie nko sisi nipa ba aba report to say na ekoso at least nye na ebe kire mo djuma de but Akoma FM 87 mo freno enwunwuna kakra bi kura no ebetumi ama ne yama hyehye no lesa mo nko fie nko siesie de ano de sa na so kwa ya police for MTT sa no mu de ayeme se me kai gina me ba bi traffic light ase min tu car mi move car no bi car be condemn me car ebe kumi ni na akua na so police MTT di say wo me de kokoto a enye yie enti me nko insurance na me nya me car asokwa police MTT di anyare ho na se we bi nyo bi a me chese mi fa bi ekire na me ye bibia na ayemo na mama kwan se case be se num mimi de aduru me so de me nko insurance fa nko ye me de no mo ka se me ja ekire di I will come for them sani di police aduma na nti we se mo ti se abranti wa twese kan de twa sister ya afa de mo be kosa mo kwa akoche no islam mo nya proactive kakra baby am di asem ni ba mo hwa na mo kanya mo kakra na se ya na yetia ni obi akumu bi yentia na obi akumu bi na ekọ second be man me ka che no onya jimi too much ni ana me ka che no be ma utwi nu nkuru otete ma otete jimi first class onya wasu babrewa baby e ko akohwe de fa ho bai kasa fa ho ba just still ya wo ya mo ba ni hu se woni ho we ya man da all catch ni say onyi ni ma fi dem no onim se wontumi nyi nti taking by surprise eno ho ya odie no but when you catch ni we osora wona ni mpra ni we na ni mpra ni ontumi agya no e ma wa bebre yes ade na menti ase o na me yire twempra we na no atete na no ahia se da gunu so eye jimi first class jado man nko ni baabi obi di hye no usia baabi na fa no wonyi nko ye no wade ofie o enti uni control bia won so eye mpra twen wonya no wade so ene ye won wade mpokra na da sai na wo sa wo kan obi ba hyebre ehye se onu obi ani nkomo onu obi anya ara wo ya hwan wo di akwa froma
wa wo yam ma santika say wa wo kotia no ba wo de aka no say ono wo yere da FM 87.9 Kumasi ba be ma nsembo ono ma efiri wonu ma banka ba bia wati fi aduri de at least hunu nyansa kakra say o te sanya oba no kra say o step ayi no say wakola wei na wo yere na wo rezo ejibi for wabo na akwara kitwa wei na wo kwase me kote tempo me mo no na obusa say na okote say na mpese me hunu me dem ye monitor man ye jimi pa monitor man da ko bi da de be boti maku free me jasa de no so ale ne baba de fa ho bai waja no enjo ne baba de fa ho ati me ba ma minim oni case ba da de no ye no to me nyansa de ani 87.9 Kumasi emfa twe no bra ye shedi pasa o woni ni wudu na onya ne ho ade kura na wo de ma bibi nya baba wei na mu yori nyansa mu fitro ba ko mbodu man kesi mo wona be hu say yes na busuan no so atanu o mu mfi obi ate ene o mua so na mfantima ya wo esese so adeja ho no wo musuma di o mu ya wo ma ba report case ya mamu wo pepanyina wo tie adwam edema na nan ma no wo ka say mo kwara nko sese ade nti na wo okay ya tu kwa yo ni nyina aba ye wo group no wo mu nyina ba be wie fantin ta o mu ohima kese ohima na me sister penyi so enti wo si na wo ho na sa asem se yesia fe wo mu nyina wo free e control na maba wo tete ho saa de woni ma ne mpabwa hye na busia wo free ye asemo sanka wo mani bedru sabre ama sana da sa na ehu e kaka so bi nyina sa tifie ba ko na mami ne makro e bi da pe beka so ne no papa nsu yara chese ehu mehu mesre fie wura no fie wura e kan 19 na be count no kure kan ya yimu ba ko free fie ho mami ne da odi fie na hye nsa wo hwe ma wo papa we pe ba bi ma ne ntena senande banse so a fie wura ye be srew pe ba bi ma ne ntena ne fie ho njo one ne ma ntena on ba bi kwala no wo hwe no dada na papa obi e wa no edu ne oba na waka kire oba se wa anye ya amfa me ho ada ye de roba be sho kwati mu no na be sra kwala so mre usika nto aduan na nyame atua uka e dia nko a na esie se obi wa no ma bo me badua edua we anya aduma na anya aduma chema eni nyira so akwala no wonya wo we wonya wo hwe timi fa bo de bo ba chi oh papa no mu jeja ni fio obokum kwa mu ba ko ye be sra mu polisi fo mu adja mu wo esre so ye be sra mu bebre asem na abasa no se muti se ko kumba ko a ya kan ho mo nyansa o na bibia si asem na da ho sa no wa kwa no tie wa adwiri bia ni tirim nyansa bia ni tirim mi hu se nyansa bia ni tirim na ka ba wi as nyame a che oba ba ko pe o fefe kwala fe ba mo ye me fepa ntika wa hu bi kwa obai si wo kompa be ma jwadi na wa hwe wade kama obese nsua mo ano na wa ye we ato nti akola obi se obeba wonche obi se wutwa makro be fa 15 years so wunya no ebo kwa de bo na chi ehwa pai e chese wunya no nti na o ma wo ya da okra ka so ma wo ma nti ya besre kaka mo amuti fie ho no mo hwe na mo concept no na efie wura na yafre na yinya no ne ya hwe na asundue mra anyesa wo mu mienu no ba ko mfiri fie ho okay na go praise for do mo se mo fa nko na ye abusuansem bo mti se bibia si nso dia o mbe tuka ba no ma ba chi ba mi da mase ama papa nyame nsha o papa awari ama nkrofo ejija o mami sta kwa nso ba me ka sa so he mami ya o chen ni kunu na no so anya say 48 oh it's like a bit possible awari na ya nesaeben kwa awari obenya o sa dwendwen da ne so time bi obehu be ma ni bia na ne ye maso ba me e mo say o si yi ni ma o tie a o ka say wo be kire ne say o ba kuma si jani na nka wo so pe ba bi kra free ne ho de mo me no mo nya mo ye nya che say mo da so do me papa ya de o ye nyina o da so do ba no the problem na ye say at least na onim so oba no o ka che oba ne say onyi ne ne ma na o ka so onyi on say me ma wa dwin bi say
so who so on any tia na adwen nya so ba we untimi nko ono no na sa na o ma dwen yo mo enti the moment I be take decision say no matter what obekọ no e shock o mo o ma dwen nyina yo say oh wait without ono no untimi nya hwe ena o so ka che ne so beba no asesa ne niema na oba na asesa ne niema no ne ha onyina no anko oba no kwa me pa na chew o ka so asesa na anko oba na o miwura me pa chew we de ene ma na yaba no bra ya sumdwe hia yo you said ya sumdwe ye den ansan no because o taware bi ho sometimes o say me dey bia metaka asem we say ase aya ma ware aye te say without marriage we can't live without man we can't live and depression almost ultimu wo but aye say e wo say wo tena ho because society ne da hye wa adwum say oba kwa ware na oba oni suban enjai me pa ma chow o hwe na ba bia wo no asumdue nu ampa chow ko 87.9 because o be fe kra ma nipa ne kra hu a ne yam sa be hye no o be kama shema mi otena wo cha yanko obewu because papa ti wonya ba ma jealous man eya yanka say enye say sometimes o be jealous about your partner but who say bro so ehun say edu kumbre because we no bibia betimi ase anytime say na wa fa paint rubber had the ekwaso wo dem sanko hu se be ma da ho a me ka che sanko obepeja ato ho no ko obepeja ato ho okwa we hu hwe monitoring man we hu hwe de oya no o monitor ne pa o wo so ye kuma wo ba kuma se ja ma me efie ho tu enye be man na wo se fie ra ne tu no wo na wo so ope ba bi ko bo hu adwa se kuma se kwa na wo so free ha because the edru no ba bi abekobi obedi wachi oba be hwehwe ba bia wuti bia because enye ne yam na odija awo won so o ka se ono no na o ka ya no na agro na no odi enye ne yam na odija awo ono ka se o ka na we agro di me se me suban ya agro no so na ya mi mpe obie se sa ne ma ko enya ho se sa ne ma ko e ma so wo tai ke kasa asem na kire ya masa adre na e betrega ye ni brabre no so ati ase ye kwa ne enya ya somdia ye ho atoye ye nya ohwe ibiem se mami minji ni se oda so papa bi mu ba papa ne de oda so pe fi se wa enya ne yem na o ka che ne se be sesa ne mako eye ne se o ka ma oba na ka se o mi wura me pa che o fa che me ne yen santena ana mami so hu ne se bia na ba bia aduru no wa hwe ne ya o be hwe ne kra ba me problem ye fie ye fie ho na o sa akotena aye no enti mpa che o so ba kuma se ja papa unya ba bia ankotena se fie kuro na emu sa no no se eni ehu enya tan eti wo ne da so ti fie on de be ma bia ba kwa na enya o hwe kura ye o hwe na ne wo so na wo bretu ai na me kire se wo na so ba kuma se ja no eti pa ba bi tu ekotena o no wo hu akira 87.9 Kumasi monitor man yi wo tu ko ba bi kura wo se ko monitor wo benya kuma se akura free ha wo benya na wasumdwe free kuma se ha na pa ba bi ko na ja se na me kirew na maame ene me ma no mu ku a ya nwene hu ya bi me dem me kwa the police kwala sala police wọn chese ada police wọn ya no ya ka na na kwa se me ma no police wọn na me ya dwo kumase na se me ne waja ntimi ntu kumase adentra denje police wọn so enra sister kwa ka sa asemu e ma kro na ya de beko ya besa ka cho se enu ne hamye no enu ne hamye ya ne wo ba ena busuafo ka beka se machimi kuna ene na man kan se odu onu na mu enti eno no me de me to me maame no efie ona oti ono ne nkwa na so na opese esutwa because papa no betima ye bibia me se da obehun se be ma be rade obepeja atufie o enti me da me maka so obetie di a papa no onya abotani ensese ne ba ne de na wo papa o sori a wo do me oba wo do me oba ene edi o se wo ti ase me kra me pese me mpa cho pese o wa kan be ka se we ku enfa nko so obi enfa nko na ma obi so se o mbo odua na ewu wa ka sa ti mi bo odua nti wa bo ohun dua na ewu me de me mesre maame no obetini a ba bi ote no ontu nkope ba bi for front na papa na ntina fie ho no na asunye na papa no hwe ne ba na asunye na e be kra na abo ne dua no obeyi ni sika mpa ama no ya be che no de adro ne de because wona wo say oba no wona wakoma ye wo ya ana so oba no ni wajai ana ho ya otan ya wutu opo wasumdua wutu
sa wona ho aye wotan wo pa ma no wa yi ne ne ma afiri ho ɛna wo yi ne ma wa yi ne ma enye fie ho anso na wo so tena enye that same house ɛna wo so tena we say I'm sure is the kind why na de ne ko efie ho papa ne ko han dan ma me ne ba fie ho bi ana ma me ne nete na papa ne betena obetumi atu fie ho na nso no otete no na wo tete ɛna na me ka no ɛna de ɛna ye mi hu no ɛna me ka no eti ɛno ne de nipa monitory man no ade monitory man ato ne ho so de wo so hu so no why already say onya na adu so obeja wa mo akosa okwa ma mi na ji fie ya wo ba betena ho bi ma me no ne de fie ne ma no ɛna wo wa betena ɛna wo de wo ba ya ba betena fie ho bi nipa se obeti jos na say e ba say wo so wontum firi on firi fie onko ɛna fie ro anankasa ama ne dan ɛna fie ro anankasa ama ne dan ɛna otim enti ɛde abi wo problem ne say ya akote tete no ko fa de wo ne natim ɛni nya jealousy ɛya ne ya o nya wo se echew o mani pa nya ne fa ahun de who are you o te ka so on penny be o ya bema o pe no won wo ya na ye sa no won wo ya no de ye ne sa no o pe no enso won tumi mra ne ho ase fitia se won ye mistake sa be pe mo ne so mo be je atum se ntumu pa ne chew twani han ma fon fa che me no e yo mo den bema be bie na mema ma akoma ko na etimi e ka sorry o nti unya bema o ka sorry chira mpa cho so ni mu ye wa e bi mu so sorry na do so o be ka sorry no asa kwa ye no asa ka sorry meme ka genuine ones so be o ha e ko ba bia wo sa de ya wo kan wan ka sorry no ka kra bi pa ka bi aha but unya genuine person as I of oh so wa kuma that's what I'm saying. Okay. Alaska ja wo mo so mo nyintu. 87.9. Na bia no mo pese o mo mo ja. Be me bia be se de ja. Mana ba de o ya wo ja o. Wa no nyim kwa no se ja o. Wow. E mo ne de wo mo de wo mo no ho so. O ja ni. O ba ja o. Ja ko se da o ja no wa bra wo. O ko ni baby. Wo be ja o no akọ bo ne ho so aye fe. Nanka. Afa hu ana ta wan ko na. O ba ye me ware ne pan ye o. O be sa post ye be post ama mahu da. Ama masa ba heda. O sha na asho. Monitoring for. Ni monitor. Ni monitor wa ni dia. Ye be ja mo. Ye be ja mo. Mo da mo nyire mo ho. Na mo tra mo ya ntu bra ye ja mo. Ye ja mo. And the wa se. To mo ni ma ye. Me ti wono. Me broken heart. Papa wish atino. Wish atino. Wish atino. Broken heart ndo ni ma de ko na mo me ha ne pa. Wa se ha ne pa. Wish we su za o. You near ma. We su ne sa. Say I no ka so mo ka dia grow. And I mean pe obi and I be you near ma na aduane a wa no akra me ni ubedi. Me sa be yi me near ma. Yey. Na this time na ma no mo se wo no ano anya o de fridge mo de cho ba sa kan share di. Wani mo na ma kan share ma ni na first na I say we ni ana this time I say no matter be careful. Wo ba mo ma no kwa dia. Ye be no ane di pra ye kama. Ade chan mo di body. Ye de be si ho. Ye be kwa na ye yi po ye mfa share fridge bi. Ye de be si ho sa ma na nyinya. Ade che we ni ma na ye wi ama kokko. Eno so ya ba say we wie na wo se kom do na wa sa betina na Alaska Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center, bed sheets, blank curtains, original curtains bar, TV strips, light, epoxy chemicals, and waterproof chemicals. Nyamade de chawo wakra de afrin ko farmers wo so de abrocha bra wo Kumasi ne Ghana eti wo mode ehia no e wo Kumasi edo Mrs Anoche Plaza Prudential Bank de no kwaje de papa ton atufo mo nko na mo nko to bi enton e wa bomrem 0268419596 0268419596 nana ye bi wa guna sa mai wonti wa wutie wa nkran ene ade tifido mantem wo se wonti free accommodation e wo Kumasi mo wonti Kumasi nyina wo se mo ba pepepe ne na so ye e wa guna sa mai ho no aba ma ba bia da na wa ye ho adwuma pa e de ama how be na da so wo be bre papa fo se ya wo be bre sa no aka de ato ne ba so akra ne be nyina tade awai e gukura hwe asesa wo mu so pa sa de wo hu se wasi ba bia oba ha adwene ne mo wure tu no afrawo ha ne wontimi nyimframa no ofrawo we mo do me mo masa ha mo ha adwene pa no 87.9 fine me ba no ai abrante kama me ba no be ha adwene sa na de o papa ana mentumi nta me pesa mentumi nyimframa me pesa mo ko hospital ko hwe what they how ni mo wure tu wo be ha sa do me ko sa
onkokora bom na dwene ho enti wa no mi se wa kwanya papa bi se awadome wa hwedi wa bra bonya no na ye bi bebo na dane ama wo be dane kura fi so kura ama obi abodua so otumi dane adutuo wo be di hu dwuma de ama kura tene kura monya fa ho di spiritual problem ni nyina ye de kona na ye bi enchen agona sa man bomodian so be frena na e wo 0243 134535 0243 134535 adawroma me da me ho abasisi a me ba frefo bre ene druso you ofufu so me man kwan ne no so ya na so me di body anti na de me ofufu ana me ofufu nti ba nche no ma no wie na echire na ya mremre na me wi echire ni nyina na me di kogu bola ye ho efu bi o me di kogu mo se me o ma me fa wo me kwasesa na me se ahangu ko bedi edi nti na ma me kwasesa me kwasesa ma ni wo na me de me kwa me ho na me kwa nya me yi de me asa be na ya be sumi ato atwere fom ana me rent me ana me ba ni be susu mi mu na me sorry ye me ba ketua no obo susu mi mu ana me de me de sorry ye me sorry ye me asema me kan mi mani abere pan na me ti ase me bodu kutuntum a be de ti ano me kan product me gina radio anim ani nsuo na ya na afefre no omo kwa di mu adanse ho nsuo da ye ho me sa ko wada ma enti me o so me to mani ya me ba ni be so mi mu bebre na ya me sorry ye no me sorry ya pena me de mi ase be ne akotwe sekan ana me be ni onu di mi kiki ana be so me confront man am de koto o mindful anim so mo me frɛ no na de o ye no kwa me suro ana omo ba on bebusa no on bebusa na wanka omo so anka bibia anche ne se wono na nya asam papa bia anka on be friend ni koyo na me ni ho ni omo ne keka de omo ne be keka ya no san baaye enti ajaye de atitete ho no ma fi de o ma fi de se an sa ma ne panimu a o ma obedu woman obedu nam se me ma me bedu ni sesen o se an obedu nam se me o se an obani nuwa ni wa frensuo e dia antoja ma dia bodua sese ampa sese me bani di ni nsuo ni nyam ne fa me man na ase ana me dem se nyam asem mo aka se na obo ohu de hu asem na nya no kure e na di obi ade titi ni be bi nti o no be ka chem se asem se na aba na wo mo na busuafo amane na me frɛ ne bla panyi bo na mane na me sister panyi akoso wo mu kuro me frɛ ne bo na mane no so mo be frɛ no na omu wa yie bi nti oba omu de be trust na de oye nyina o makasa ache na me gan ma ti bi ma nti da bi de no one man na ne bla panyin no na ni mu ni o frefre ya so oba mi ko so ma mi ose na ni no so no kwa e mistake wan frɛ ni nia na amo na mane no obe si ni nia no so achi ni obi se bi sa Bema mwenke bi manu because it's you catch your man. You know okay. Na ase me kan ni ni jin. Ena onti ku onko kan because you ban na ban no obiofu. Ena oya da mara we ban ya. Onti so so ko kan. Ebi de ka se mwenke na bema na fe manu so no. So na me na odun ko na no die. Enye enai na fe se na be to me ba so no ane ba se ebi ni ma se. Ebi de go ko bi ko se na ba ya isi na isi be sho ko ama na duro bia na bibi filenza eti be ma no ka ne se no ina de yo no da se wodi ni ba bia ka se free hello
1937. Akoma FM 87.9. Baby Kano. Obama ni Bemano. And Matthew a quantity feature and Koa. A low. Mesa Kayana low. Etosu I said no more baby me. And she said about me seeing. And you know that I'm na appreciate for any time in sight. Na sa yan kwa, emu be tie na ni tamo ayi a. Atra ko sia ye. Ya to se me nsa. Enkwala ni so ni ni papa. Emu na mi na se ni. Na na mo amunse. Na ni tie ni tem na so je na ni na ya to sa so je ni ni tem. Aya na ye. Ya da se, udi ba bia ka se fe. Agudi sport ni o mo ma ha o be ja so na Ado so ra o wa sama be to ya so to o se aso no bi e ja so kan o ba ni be me ba ya an ka so mu ya ta fara ji no so kan o mi ti fi ba ku mu be me ya no fa de ko de ke bi net na de ku na me pata ni bi ni wo fa bi ana ni bu so ni bi ko ba nten ni wo ko ga de mu wa be me be ba fa Akoma FM. If you want to get some more, the doctor is what you offer. Consider what you are. The next day, it is your goal. say, would you be a casa frame? Okay. If I can run a key program, may I look at them. About the abaje da na binti na mena da kele da ni bi tini ni ni na e tega na me na kuma ni bi tega na ni bi biya e ti se tega na ti na me na ti hamba amana ka de mana ta ka na me sani na ne e ti ni pe yo ala ba na su bi na do so da ka na wa do no apara o bi biya wa de e ti ni so ko pa na da bi ya da se udi ni ba bia ka se frame Ma jina bo ko South Africa. Eyi ni ma mo mo ejuma. That's it. Me ta ti ama ko se le ba wada. Ko sa jo so. Ba ma na do ba na kasa na ni kasa. E do mo so na aye ni sare. Ndi san ka mo je na be ya. E ba na ni le guni ma ni ara le ni ku ma e de. Se mo se na be ya nka mo se ma ni ni. Le mo ba na ni san se di ya se. Se de yi be kanu. Ma o ko ko ba no. E do mo so. Ìfẹ́ ìfẹsẹ̀ méjì tí mo kọ́ náà bá ní tú à bọ̀ ní àgbà bẹ́ẹ̀ mà ní tí o bó ti ẹ̀kọ́ ọ̀nù bọ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀ka lẹ́yìn ẹ̀bẹ̀ tó yà mo ń kà sọ ọba ní pẹ̀lú ẹ̀ma náà wọ́n mú nǹkan ìfẹ́ ìbẹ̀ yà òwe bí ẹ̀ ń bẹ̀ ẹ̀dá sí. So medase 03224 98035 03224 98035 0243 114497 0243 114497 Udin baby akase frame kesta eno ne na ali etimono ma ntia ko pesa na ntia ma opelia former president ase na ntia best morning oni aboflano na me comment ni no akosia be ya obetra we ni nsem ka no o ka no kole ye o ka semwa on san asem na me mistake ya me efiwa no me hukla ye me wanwa obari ni bi ka kwetena efewa na se be ma ni mom na kwetena efewa no de obani ko ye akosia mpate bi ta um kwetena ma na misrewa we de nsenta ye yi ano dada ba ni de nka ko ofie ho ne aka no dada okay ale bla obari ne ko na de ko ye dia ni ya yu ya inu de obenya onne ma yu de be so misrewa da ene ne tne ya na ekwetena dem so free so bit mi no ba na tena na me dia me kan say we do me dia mana ya titi mo no e do me dia mo ma ye me ma ya kwati ampapo ba na bread di bread ma na te me ye me ya ka tela wo se e ba ye ya wo na ma no du se ya no me tutu kwala ni na jinja kwala tie wo ta wo papa no ko ye tampo pati akwe se e ba ye ye ide se si o te me me ko pe dia kwala be di be du se di bia na ma me fo no actually ejira mo ma chin kwala na se mo yem no mo yo te se o ba be na o di waka o di o ma mi because but dem man be to ma mi o ti extra bla
Baby, I bet now what it. Now we are in the Benya, and me and you can be what in the dance. I say 0322498035. Udi baby akase free. Majo so. Udi baby akase free. Hello, your family na boaji. Okay, nana yetio. Nkasesa sakola hinsai. Yo, ina ba ni ade na ekimi. Bema no e wo se wo tifio. Ana mi okwa kafe na ngana de awo ye ne enye ne eme enkwala na nka so mogu awade na omogu no danse. Emi na nka ne do so dodo. Ewi aso ma me tia simpo na de. Na o ma me ewu. Na nkwala nki tuanto o ma me bi ni ko mo. Papa no esi ni tirim. Nka mana sonti. Esi ni tirim. O mo ire tirim to ko sa e bi mu. Ami ya de ware. Ha? Won se ma me ka se waja ye nkwala ye guni o papa wu tirim ye na. Etena nko ma me ba sa ba tena papa me nchen o be ne papa no o ma ba so ana bi bi po. Ni dia bo tirim. O se ma me se waja o da ne de mo o tete bomaki. O ye potere. O tete bomaki. Inti si awade na egu mungu no papa no won konko tene yere na ma me no so be wale on ko wale no kuno mo bi ampere ba bi ntema simple on se de ba be ma no won no akọni bi school akọra no so abefẹ no. Yada se ahana brema kwan ma yede dwumadie no asimidin de ama Serwaa Sarpong na na kwa koko evangelist Samuel Mesa obapa akọhwe sikapa team ni nyina na ekabo mu a yede dwumadie esomo producer eye Ishmael Haywood na na yawo adama wo hwe yen e wo Facebook no eso ye ko ebusia pani Samuel Champon Pepe Suarez Seraf producer eye Emmanuel Owuso Leto wo ma yekrado e de Akoma Sports ebesom yen Akoma FM 87.9.